ngay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangtadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Naurnong man ang timurang tayo, tatang. Sapay awan oras kong aglaba. Ay, kad mabalin matamang tangdan ka iti mangilaba anak ko. At damit ti kwartam. Di ba katasya ngay nga ta? Ada nga ta di ta balay da, tatang? Ay, jak sigurado. Ay, mabalin na tangdanam day jay. Iti kas jay ga edad na. Kit nagagitmat piman ngaglaba. Kasaritam tuman, tatang? Ay, nawaw. Si kalatan ati makisarita ken kuana. Tapno amom ti ibagbagam anak ko. Urayan yung arotin pa-deliver ko amakan. No kasta, nagpa-deliver ka man ay. When tapno saanan amasapol nga agluto tayo pay laeng. Amo yung nga awan ti oras kong agtrabaho. Tanagado ti pakakumikumak. No adat yung may ag-deliver, rumor kayo adagos. Awan ka di ti aramidan yung itana na? Awan matkit day balasang kaw. Adda ka di iparamid mo. Mabalan ka di at ang danan kayong aglaba. Naurnong ngaminan timurang mi. Katawan oras kong aglaba. Mabalin lata mo. Di kayat ko kat mano-mano apan aglaba. Ay won, mabalin. Nairwamak matkit di iti mano-mano apan aglaba. Agkuyog ta nga rudan. Ta isurok ti aramidam. Sumaruno akto, madam. Pakanagpay dagiti taraken ko. Ay nawaw, agawa ama, tama nga numasapa man ang titudo na. Wen, madam, sumaruno akto adagos, apaman amalpas ti aramida. Sikamad ti lumabas, nanang. Mayat ti isam nyo Madlaw anaragsak kayo. Sa dino ti papanan nyo aya. Iti ayan tibak ng akalugaran tayo, anak ko. Na, apay, anya ti aramida nyo ijay. Agpalaba ka no. Ni, itaman pay. Imay ijay balay, iti agsapa, anak ko. Addaman ti pakilabak. Isumat lagayam anaragsak kayo. Wen tabak nang ti agpalaba. Sigurado nga itad na ti husto atangdan ko, anak ko. At damot laengen ti igatang ko kadagiti masapsapul ko. Bareng ananang, narigat matlaeng ti trabaho ngaglaba. Wen, makabannog matlaeng, ngamaanusan. Pagyamanan kit di ta iti kastoy nga edad ko, ket addalat tamot ti agpalaba kanyak. Sige nga rod, nanang, agpatuloy kayon, tapno saan kayo amataktak. Agan-anad kayo ijay, Ninanang matyilim mabas bakit? Sa dino ka no ti papanan na? Mapan ka no makilaba. Ay nawaw, kabailan na pa ayatagla ba? Ninanang pa iti ko namlakay. Itikas dyan nga edad na? Asino ka no ayati agpalabakan ko na bakit? Tibak ng akalugaran tayo. No dagitibak ng akalugaran tayo. Sigurado nga dati washing machine da. Saan amarigatan ni nanang nga agalgal? Day talaang mangibalnaw kan mangispin ti aramiden na. Nalakamot kiti amaadal da kita bakit? Saan mata komplikado? Uray saan amakabasa ni nanang? Saan amarigatan? Basta isuro dalakit di kan ko ana. Nasayaat mo, may kayo adagos. Itay pa nga ororayon kayo. Ayan ti malabaan. Makita yo, dagita amurang. Dagita tilabaan niyo. Day talaang, ma'am. Ada pa'y ti inayon ko a karpet kan kortina. Irwar ko, inton madamdama. Sige. Igalgalyo na sayat dagita
Kayat ko tinadalos at trabaho, taadumat ti danom. Wan, ma'am, di kay madanagan. Panawan kayo pa'y nga rod, tairwar ko ti malabaan. Rugyan nyo matan ti manggalgal, taisupay ti malpasyo. Mano-mano ba't ti panaglaban ni Tasya, anak ka? Ada ka di reklamo yo, tatang? Ay, nawaw. Handa mo ti washing machine, anak ko. Apaya di mo impausar ken ko, ana. Mano-mano tinagtulagan mi, tatang. Na, hindi ka lang masyanan ni Tidayjay abakad. Ni tatang mat, ada mo may tadatangdan na. Anya ko mati pakakonsensya ak no bilang kat matangdanan mat dayta. Wen, amok nga datitan mo a kwarta. Tado ti kwartam. Ngam itratom kumamat ana siya at di tao Ken may sa tatang, saan na nga ammo ti agbasa dayta bakit? Kasano no ipausar ko ti washing machine ken spinner kat maperdi na laeng? Mabalin mat nga isurom. Saan mat a komplikado dayta, anak ko? Kita magat na nakadutim palabam. Ay natatang, pangaasi man tadidak reng-rengan. Bayan yu laeng ni Nana Tasya ang mga ramid, kadagiti ipapaaramid ko kenkwana. Ado pa'y ti may deliver nga orders, iso adi kay manaktak dita. Dilata lang ti itad ko atangdan mo Nana Tasya. Nayunak iti duapak agatas. Nagadua dilata, Ma'am Elbe. Wen, no gatangem iti grocery store, nangina, magastusan ka. No itotal mo, sobra pa iti presyo dagita ag groceries, ngam titangdan mo kuma. Ay uwan. Okay la ang kanyak, ma'am. May mayat kit di atasaanan ang masapol nga agpasintro kami. Kukwa mo dagita, ikargamlangan iti sako. Ay agyaman aklaunay, ma'am. Nakasaysaya at kayo kanya. Mahawanan ti ado asao. Isakom kit din dagita, taagawid ka matan. Nagawid mat kaya man ni Tasya. Itay pa'y tatang, nalpas matan ti panaglabana. Kat, intan mo titangdan na. Ay nawaw, anya ti panagkitam kanyak tatang. Nalpasan inted kon. Mano nga itintan mo? Kwa? Mano? Nasurok, ngam titangdan na kumay ti may isang aldaw tatang. Ay kat nasaya at mat nga rod ano kasta. Nagatumot nga minti impalaba mi siya bakay. Awan ti pagdanagan yo, tabinayadak mat ti serbisyo na. Uray adutin palabakken kwa na, nabayadan mat. Saan alibre? Naimbag ngal daw mo, ray may anak ka. Kastamat kin ka nanang. Di kamot dimagas dito'y balay idi kalman. Awan kayo mo nga main idilim mabasak. Ang mga nun na ira na alimabas ka idinapan ko sinukon dagiti ubing iti pagadalan, nanang. Kasta nga road anak ko. Ni, anya nga ita nakasupot nga imot yo. Dilata kun may sapak agatas para kadagiti apo ko. Ay nawaw, nagkapon dagita nanang. Iso ti inted tibak ng akalukaran tayaw, idinagpalaba kanyak. Gatas kandilata titangdan nyo, nanang. Wen, ado ti inted na, iso nga okay laeng. Tanugatangan tayo dita sentro, manginaan tayo mutlaeng anak ko. Saan asinsinan dagito'y adilata. Dilata dagitibak ng dagito'y anak ko. Di mayat nga roon taad-abas tuyo. Wen, ado ti inted na, iso nga ibingayak dagiti apo ko. Ay na, agyaman naklaunay nanang, tanalagip yu dagiti apo ko yung. Sige, panawan kayo biit ta ipapudot ko ti kape, nanang. Ay nawaw, nagaduagatas kandilata bakit? Inyag ni nanang dagit na lakay, para kano kadagit ni apo ko na. Sapay dilata tibak ng titaduma. Ay, amok anangina ti kastoy adilata no magatang iti grocery store. Iso kano titangdan na naglaba lakay. Isumot lagayam Ado kano nga rod ti intad tinakitangdanan na. Iso anaragsak mat unay ni nanang. Taadamot tan kabasto na. Nang tadpay kadagiti apo ko na. Nagado bakit?
Mangiprito ka man kit di, tapno maramanan mat dagiti anak mo ti inyag ni Lola da. Nayunam tati daduma, balunan da ije pagadanan. Areglado ba kahit? Lukatak ti do alata. Iso ti ipritok. Wen, pamigat tayo, ken balon dagiti ubing. Nay, hapay ngay. Kasla sa balim at ti angot ti delata nga inted da kininanang. Na, buot na tadagitoy. Ano talaga akastoy ti kargana? Ay, Remy ba kahit? Umay ka may man? Hapay ka di lakay. Basta umay ka! Adda ka di pare ko. Ay, kita ti karga ti delata nga inted da kininanang. Buot samot tinday ta. Ni, aywan nga, paiso. Ay, anyangay dagita ng isit. Kasla saan mat anormal. Ay, kita ang mantilata lakay. Amangan mat no expired mat tinday ta. Mutoy mat lang ang tagatas. Takita at expiration date na. Expiration date. October 2024? Ni, uray da ito'y delata ba kahit? January 2025 mat. Tinaisurat nga expiration date na. Ay nawaw, kat no July 2025 itan lakay. Ay, nabayag mat gaya man ang nag-expire da kita. Ay na, di mon iluto lakay. Day takit din ti pangalaan tayo iti sakit. Ninanang ngay, ang mga no kinanamutan ti dadumay jay. Mapanak labi iti ayan ni Nanang. Sapay saan nga amo ni Nanang dagita expiration date. Tadi na mat amo ti agbasa. Nanang! Nanang! Ay, apayan Remy, anak ko. Kaslabot at damang kamkamat kun ka. Kita man dagiti groceries nga inted tibak ng akalugaran tayo, idi pinaglabada kayo, Nanang. Adda iti silid ko, anak ko. Tila ang gatas, tilinukatak. Ti dilata, indulin ko. Tapno adda abastok no matutudaw. Ay nananang, di yun kanenda kita. Ay nawaw, apay kuma, sayang mat, nag-expired da kita, Nanang. Anya, agbubuutan ti dilata nga intedyo kada kami. Naimbaglaangan tanadlaw nila kay ko, iso asaan ko nga impakan kadagiti apo ko yung. No expired ti may sa produkto, delikado akanan, Nanang. Nang runakat nabayagan nag-expire, amangan no sakit ti maala tayo, no ipilit tayo akanan. Nay, pangipanam kadagita groceries ba kahit? Isublik itinangalaan ni Nanang. No kasta, expired amin ti inted da kininanang? Wala kay, gaputa saan makabasa di bakit? Inikandakit din iti expired groceries. Sus, nalabas mo ti kasta nga aramid dagi jay. Dayta nga rod lakay. Uray pobre tayo, kat saan tayo amang mangan iti agbubuot adilata. Ay, bak nang damag. Ngam no apay akas tapay laang ti aramidan da. No apay agundawayan da pay laang dagiti marigrigat akas kada tayo. Di da man la pinanunot a delikado day ta iti salon at tayo. Isublik dagiti expired adilata ken gatas nga intedyo ken ni Nanang ko, sir. Expired adilata ko nam. Wan, iso kanumot ti intedyo atangdan ni Nanang ko, idi may naglaba. Ay nawaw. Kunak ano kwarta ti inted ti anak ka. No kasta, di yu amo ti may papan iti day taabanag. Ay saan, naneng? Ay, kita at man ti expired nga ibagbagam. Dagita, sir. Idi pa'y napalabas atawon nga expired. Aywan nga agpaisa. Naglukon da nga elve. Dagita mo dagiti lako na ang nag-expire. Iso nga umay ko isubli, sir. Saan ngamin nga amo ni Nanang ko ti agbasa? No saan pa'y anangtad kadagiti apo ko na, di mi maamuan nga expired mat gaya man ti kankanan na. Naragsak launay ni Nanang ko. Tamakaraman kami iti dilata dagiti baknang ngem expired mat gayam ti intedyo. Ay na, pasensya kayon Remy balasan ko.
Diyan mo na ita. Ay, sukatak na kita dilata iti kwarta. Tapno adda ti kasukat ti mannog ni nanang yaw nga imay naglaba. Ay nawaw, apay nga adda dagitoy adilata ditoy salas, tatang. Insubli ni Remy itay. Ay nawaw, Apay mo't nga inikam jay bakit iti expired adilata. Dagitila akom na ita nag-expire saan ka de? Tatang. Ay na, di ka lang maputeng no makarma ka iti kastangar aramidam. Kaputa sana makabasa jay bakit gundawayam kitin. Kasano no kinan na nagita ket iso ti pagsakitan na. Ay sikan tumit lang ti mapabasol. Ti kunada, mabalin ka nupay dagita ora expired. Anya ang mabalin pa'y, ket no nabayagan na nag-expire dagita LV. Sikan tupay, di mo kaya ti mga niti expired. Oh, kita agnig negosyo ka, ngem kasta ti aramid mo. Inuulit mo man ang tinaramid mo iti bakit ababaunan tayo iti. Itapay laang agbutang ka na nakaw. Saan abay may sa ti aldaw? Ay, daytoy laang man ti order. Kasano dayto yan? Manmanulaang ang ti gumatgatang kanyak. Apay, anyat mapaspasabak. Manmanulaang ang ti agur order kanyak, tatang. Kitaan niyo kat ado pa'y tilakok di ta istante. Kahit, dagiti nga isigo na customer ma. Adan samatan sa bali a supplier da. Sana na siyak ti pagur-orderan da. Kasta talaga ti biyag. Sana ka na yun, katswerte ka. Kasano nga taday tan tatang. Adaman ang sumangpat into no may alawas kat saan pa'y anaibos tilakok. Dahil tati magbagakanak ka. Saan na mabindisyonan ti negosyo no adda ti badbad dekam apada matao. Diya ko na mo ti aramidek, tatang. Pangalaak ngayon iti kwarta no awan ti agorder kanyak. Iso nga ita, agpanunot ka na imbag. Di mo gundawayan dagiti marigrigat a kalugaran. Ay, nawaw! Di mo gundawayan ti padam a tao, tapno bindisyonan na ka ti apo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Nay, andamanan ti agwash-washing iti lugan na. Ay, nawaw. Anya ti sirip-siripom di tatawa pidong lakay. Ay, andamot manan ti makiwash-washing bakit? Ay, nagpakadadakadikan ka. Ay, wan lakay. Ano ka nung aminti danom dito'y balay. Iso akayat dagiti driver ti umay makiwashing. Ay, kaslamay at negosyo day taa bakit? Ay, nawaw. Agsardeng ka man si Kapidong. Di ka laagbain arupat kwarta dita. Ay na. Kunaklaang mata bakit? Amangan kunak no ang balinto matawasingan tilugan dito'y ayan tayaw. Di bale, tado mati danom lakay. Sa maysa, okay lang nga makiwashing da. No lakit day, ta saan da apirwisyo kada tayaw.
Inyag ko ti abas tuyo kan tatang, nanang. Agyaman naklaunay, Angela anak ko. Kaano pa, nanang? Ay nawaw, kaano ti anya anak ko? Kaano pa'y ang nagbalin a washing station ti balay, nanang? Day takaday anak ko. Kaamamok, adito'y gayam ti umay pakiwas-wasingan dagiti kalugaran tayo. Idila ang napalabas a bulan, anak ko. Nakita na ngamin nga adu ti danom dito'y balay. Saan kayo ang madisturbo, nanang? Ay, saan ba't day, anak ko? Tulong tayo matin, kadagiti kalugaran tayo. Bakit? Mapanak pa iti ayan da tatapidong kanana ko ring. Apa, Ijay? Ija ti pakiwash-washingan ti daduma a kalugaran tayo. Mayat ijay, taado ti danom. Libre pa'y. Ay nawaw, mabalin mata dito'y balay langan. Nagriga ti agwashing dito'y balay. Amo matabasit lang ti danom. May mayat ijay ayan da, taan limited ti danom. Ala, mapan ka. Angam ne, kita ata mga makadisturbo ka, Ijay. Wen. Agpakada ka kadagiti lakay ken bakit sakbay a makiwashing ka tapno amuda. Nakababain mo't no basta makiwashing ka latan. Nang runa kat libre piman. Wen, amok dagitan. Saan ang masapul nga ibagam? Inpalagip ko tama nga numalipatam. Agawid ka dagos no makawashing ka tani dandanin maluto ti pangaldawan tayo. Umayak man, tatapidong. Nay, hanya ti masapul maurlan daw. Umayak man mo't makiwashing, tata. Basit ngamin ti danom iti balay. Ay, sige makiwashing ka laeng. Nay, tata, awan samot ni nana ko ring. Ay, napaniti ayan ti gayem na. Ay, sumat lagayam ajak makita iti paborito na pwesto na. Ay, agawit tumananday dyan ton madamdama. Kasta ka day, tata. Ay, ket makiwashing akpay nga roda. Ay, sige lang, baraw. Adumat ti danom. At dakon, bakit? Ne, nagpartakan lakay. Ay, katuan na. Ado, ti danom iji ayan da tatapidong. Agpalas ka nga rudan tamangantan. Mangidasar ka nga rudan Agbiyahe ka kadiin ton madamdama lakay. Ay, katuan na. Isupay ti mapasadaak. Ipawit ko man nga ron ti binulot ko nga igad ni Mari Susan. Idagas mo to ni Jabalayda. Apay, adda ni Mari Susan ni Jabalayda. Adda na panan na. Ngam ibatim latan ni Jabalayda. I-text kun tulangan kan kwa na. Sino ba nga tati nangiwara iti silupin dito? Agraman ukistikin nanda. Kanagyan ang tisabon a pinagwashingan da naiwara. Imposible no ni Pidong tinangiwara ka da gito. Ay na, bakit? Itay pa'y asaw ka asaw ditaw. Apay ka de. Kita man dagiti nagyan ang tisabon kas kadano anyala ditan. Basta imbati dalat kamot iti paraangan. Ay, wan nga paisaw. Sino mat nga tatin ang ikabil ka dagita dita? Sino tinakiwasing itay ayalakay? Ay, aduda Diyak mat nga rod na siputan. No asino kadakwada tinang ibati iti na ita basura. Ang manyapay nga rod nga iti maramidak. Kapilitan na dalusak manen na. Bayam bakit? Tayo doon sumarunaw. Si putak dagiti umay makiwaswasing. Tapno amo tayaw. No asino ti dugyot kadakwada. Amo tayaw. No asino ti mabagbagaan. Agasam man dagita basura, nanang. Diyak amo. No asino kadagiti may nakiwasing. Tinagibati kadagita Angela anak ko. Libre lang nga roden ti panakiwashing da. Ikanda kayo pa'y iti trabaho yung. Kanya pa'y nga yan. Ano siya ko na, anak ko. Ay nananang, agsao kayo ngamin. Saan amabalin nga agan anos kayo latan akanayon. Wano saan, mangikarga kayo iti karatula iti pagwaswashingan da. Tapno maalarmada. Muwain, ibagak kan tatang bao tagarabi iti karatula.
Tapno saan matlaang adumakkel ti ulo dagita adugyot nanang. Wen, anak ko. Ay, anya nga minan ti gagaram. Awan matkit din nanang. Imayak laang tanakitak nga agsagsagad kayo manen. Nalawat ti karatula bakit? Ay kita man mabasa matlaan. Kano nagdadakkel ti surat maulakay. Ay katun na tapno mabasa da. Tapno di kan tumarigatan nga agdaldalos iti basura nga imbati dalatan. Imposible matana, no di na pala makita na italakay. Mabalin nga ron dito yan. Mabalinan nga ilansak. Wan lakay, lansa amaw tapno saan amatnag. Yala, tulungan nak nga raw. Igamam, tapno sa anak ang marigatan. Ay aga sa manday ta basura, bakit? Ay, wan nga rod lakay. Adamutin karatula, gamno apay nga dalatan ay wara. Anya nga rod ti serbi ti karatula nga inlansam di ta no di da maagtungpal. Ay, wan nga raw. Naglawa. Di da pa'y mabasa. Imposible mat ano di da mabasa lakay. Sigurado nakita da ngam natangken laang ti ulo da. Ay, anya nga ta tinasaya at nga raminan ta bakit? Iparitan sa laangan ti agwasing. No arabiden ta dayta. Sigurado aguraan da talakay. Ibagadan to nga imot ta. Una. Ngam natamat ti nakakaase. Ikanta pa ida iti tsansa lakay. No daw may magiwasing, siya ka mismo ti mangibaga di da mangibat-bate iti anyaman na klase iti basura. Ay, ipadas mo bakit? Hangam no saan pa nga effective data. Ay, ipatarimaan tan ti alat. Tauray awanan ti umay makiwaswasing. Bukan sama ni Orlando day talakay. Ay, sungag pa isaw. Ay, sigurado nga umay makiwasing dayta. Ay, rumor ka ta kasaritam. Anya nga tano si kalangan ti makisarita. Ay, nawaw. Kita ang kaglut-luto akiti pagaldawan talakay. Ay, siya kong ti aglutaw. Sikat ti rumwar, ta sikat ti mapan makisarita. Sige. Asinam taon lakay. Saan pa yan natimplahan dayta? Wen, siya kong ti makaamaw. Bakit? Si kamat ng ti makaamaw ang makisarita ka ni Orlando. Nana ko rin, umayak man makiwasing. Sige laang. Makiwasing kayo laang. Ngam pag-aasiyo ha. Tadi kay mangibat-batay iti urayan yaman na klase ti basura. Kadaldalos ko lang itay. Una na. Maur-urnong ngamin ti basura dito'y balay. Siya ti kakaasing agdaldalos. Wen, hindi kay madanagan, nana. Agyaman aklaunay no kasta. Mabalinan ti agwasing, nana. Awanan ti bagayaw. Awanan. Agwasing ka lang dita. Kunak man no kinasaritam ni Orlando itay, bakit? Ay nawaw, kinasaritak mo itay lakay. Apay ka day? Imbagam ka day. Asan ang mga ibat-bati iti anyaman a klase ti basura di ta paraangan? Wen, lakay. Binilin ko mat anaimbag. Apay nga rod nga dalat ta tinaibati a basura. Ay nawaw, kadaldalos ko lang itay lakay. Katuan. Kadaldalos mo lang itay. Iso akayat na asawan. Ni Orlando, tinangibati iti basura na. Ay, nawaw. May samagayam dayjay nga Orlando. Ay, talaga nagtangkan ti ulo na kita kalugaran. Talaga siguro adugyot dalakay. Panagkunak na sa isayat kiday no iparit tanti agwasing dito'y balay. Ay, katuna. Tapno awanan ti pagsakitan ti ulo ta.
Ipatariman men ken tatangyo ti alad, Angela anak ko. Ay nawaw, apay nanang, adda ka din napasama ka dyan ka mo. Dugyot mat dagiti umay bakiwas-wasing anak ko. Pagbalinan da basuraan ti balay. Adda matan ti karatula nanang. Adda nga banyagay ti usar day ta akaratula no di da maagtungpal anak ko. Ay talaga anatangken ti ulo da nanang. Wan, iso amanipon ita. Maiparitan ti makiwasing dito'y balay. Nauhumaakmatan nga agdaldalaws. Libre lang arudan ti pandakiwasing da. Ipadalos da pa'y kanyak ti basura da. Nasaysaya at matkit di ano ipasardeng yun nanang. Adala ang may sa pagdanagak anak ko. Anya da ita. Amangan nuguraan da kami ni tatangyaw. Ay nawaw, anya kumatipagsakitan tinakam da. Kat naglawag nga adamot ti basol da nanang. Dugyot damat. No adda agungat, ibagayo kanyak, tasyak ti makisarita kadakwada. Umayak man makiwasing, tatapidong. Ay, pasensya ka, Orlando. Ngamsaanan nga upan ti balay, may apakiwasingan niyaw. Ay, nawaw. Apay nga tata. Kapaw, tado kada kayaw ang makiwas-wasing, katdugyaw. Hindi pa'y napalabas a bulan nga imparit may. Ay, nawaw. Isudalaan ti dugyo, tatapidong. Anya nga isudalaeng. Kat no may sakamat ang mga ibat-bati iti basurab, no kasta makiwasing ka. No kasta. Talaga saanan ang mabalin, tata. Ay, inikan kayo iti tsansa. Handa pa impaskil mi akaratula. Hangam awan mat epekto na. Ay, di mat ammo ti agtungpal. Naa. Imot yu gaya man ti danom. Abay, kukwayo aya. Saan mi ako kwa ti danom? Ngam siyak ti mangan anos amang tartarimaan iti house. Tapno sumangpat day ta danom dito'y balay. Ay, ti pakasikuran mi launa ay kaninanam ako rin. Kat libre lang arudan ti pan nakiwasing yaw. Pagsakitan nyo pa iti ulo me. Oh, nagsubli nga matadagos lakay. Kunak man na makiwasing ka. Saanan maiparit kanumat ng ti agwasing iji ayanda. Ay nawaw. Kasano may parit? Maiparit kanumat kuna ni tatapidong. Diretso anak man. Itian niya kano ang makagapo? Diyak amo kadagita at tao. Yimot dati danom, kat saan damat ako kwa. Amangan mat no adda makagapo lakay. Talaga kit di nga imot da. Dandani da lang arudan ag-expire. Kastapay lang ti araramiden da. Imutan da ti karuba da. Asino nga iti mayat at tumulong kadakwada, no dumtang tirigat da. Ay nawaw, simple laang ti saludsud ko ngam nagadumat tantiin bagam. Basta, talaga ang marurudak kadagita at tao. Nakitak timpos mo, hindi napalabas nga aldaw, Mari Angela. San matgaya mo na mabali na makiwashing iti ayan dananang kantatang yung? Talaga asaanan Mariselma. Ipat patarimaan dan ti alad na. Anyat mapaspasamak ay, Mare. Ado nga min dagiti kalugaran tayo adugyot. Basta mangibati dalatan iti basura da, kalpasan ti panagwashing da. Anya? Un Mare, husto tinangag mo. Kunak tumat. Adda makagapo no apay amay paritan ti makiwashing. Kaasi jay bakit kan lakay nga agdaldalos Mare. Sapay libre mat ni agwashing. Awan mat ti gunggunada. Ay, makaungat nila kay ko idinapalabas nga aldaw. Tagayam, kasta ti aramidan da. Ay wan Mare, sigun kadananang kantatang, kat maisa nila kay mo kadagiti dugyot ang makiwaswashing ijay balay. No agsasao ka kasla inosente ka si ka Orlando. Ay, nawaw. Apay akas tamat tanti bagbagam. Nakitak ti post ni Mari Angela. May papan iti day ta washing. Nagsarita kami matlang iti personal. Basol yung matgayam no apay nga inparit dati makiwashing. Na, basol may. Wan, dugyot kayo kanumat piman.
Kalpasan ti panagwashing yu, basta ibati yu lang ti basura yu. Ha? No siyak ti pangaramidan yu itikas jay, ay talaga ang makaungetak. Libre ti panakiwashing yu. Saan yu asuswilduan dya bakit kanlakay ijay nga agdalos iti basura nga ibat bati yu. Ay, nawaw. Anya nga ita, anusam ti agwashing di tarwar. Anusam ti basit adanom. Inton maminsan nga men, no amuyo ang makius-usar kayo laag, irespeto yu ti pakius-usaran yo. Saan ati kinadugyot yo ti ipakpakat yo. Tawan madismayada kada kayo. Oray asino, maumadamat piman Ay, nawaw! Di mo abuswan ti kinaimbagdakin ka. Tapno saan da ang madismaya. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Anyaman nga tanti pangaldawan iton madamdama bakal. Mapanak iti ayan ni Tataro ko, Edward Lakay. Ay nawaw. Apa iti ayan ni Tataro ko? Mapanak dumawat iti bisukol Lakay. Nakitak nga do ti bisukol iti fish pan kentalon na idi na minsan alimabasak iti ayan na. Ay wala niya. Apa yajak na panunot da ita. Nan, iyawat mo man tatimba, tasya kung timapan mga lalakay. O sige, agisaangak mat nga rudan, tapno da talangan bisukol ti mailuto inton madamdama. Wen, iya dubok, ta iso ti panghaldawan ta. Ay nawaw, nag-iimasan mo kasta bakit? Anya ti aramidem nito'y kataltalunan, Layla. Ay, naimbaglaangan tanaranaan kayo, tata. Dumawat akman iti bisukol yaw. Ay mga lakalaang. Ado dita. Ay, agyaman naklaunay, tata. Nainayunam talaam tapno maibusan. Tay sakto laang asidaan mikan lakay ko ati alaag, tata. Sayang mat no di mi maibos. No, adda karo bayaw akayat na tagsida iti bisukol. Ibagayo laang tao may da mangala ditaw. Wen, tata. Ibagak to kadakwada no kayat da. Way, tayo supaya maksayan. Mayat mo lang na ita may sigang. Wano saan mayadubaw. Ayun na, tata. No da kami amarigrigat. Uray bisukul ti sida. No mayat tiluto na. Naimas lata. Ada na panunot ko apag kwartaan, Edward Lakay. Anya nga na ta, bakit? Mangila ko ang iti bisukol. Ha? Kaya't mo ti aglako iti bisukol? Agurong to, may lako. Tay bisukol pa'y kitdain Lakay. Nakitak nga damo lang mangilaklako iti bisukol iti Facebook. Ipadas ko mamat. Sika, bakit? Awan mo't ka titidakas na, ah? Mayat mo't lang day tayo ti salunat. Kasaritak to ni Tataro ko. Parikot na kanumat lang ti ado abisukol iti talon na kag. Ay, una. At least makatulong ka kin Tataro ko. At dapay kwartam. Ay, pudno launay Lakay. Ita panawan, kasapulan ti ado a diskarte. Ay, nawaw! Anya nga ito inpus ti karuba tayo? Sino a karuba, anak ka? Ni Layla, nanang. Hey,
Kinain nyo agilakla ko mo gayam iti bisukol. Impus na pa iti Facebook na. Bisukol for sale. Kuna naman. Ay, nawaw. Sa kagkatawa kasta. Kawam mo nakakatawa. Agbibisin mo dagita tao. Tila ilakla ko damot. Idi na minsan, agurong tilakla ko na. Ita, bisukol mo tayo. Mayat tupay ti bisukol, anak ko. Sa maysa, saan laeng anilayla ti aglakla ko iti kasta. Adan tupay dagiti restaurant nga adda ti bisukol iti menuda. No siya, kahijak lakit di kaya ti agtrabaho akasta. Nakababain na nang. Ay kapag yamanam, anak ko ta adda trabaho. Ay wala, mayat ti trabaho. Iso adya kipalubos adumteng to ti aldaw nga agilakla ko aktumot iti bisukol. Ay, pulaos! Jak lakit di maanusan ti kasta nanang. Cecil, 3 kilos. Manang Andrea, 2 kilos. Nay, anyan araramidan ba kahit? Ay, nawaw. Kas makita mo't lakay, agilis-lista ak iti orders. Ano ka di mo't lang tinagurdar iti lakom abisukol? Adu alakay, tidaduma kalugaran tayo, tidaduma taga sentro. O di masapol nga i-deliver mo. Un alakay, i-deliver ko taaduma ti order da. Aramatem nga rin ti kulong-kulong tapno di ka marigatan. Un lakay, Kaano nga i-deliver ka? inton Domingo, isaganak pa dagiti orders inton bigat. Naimbag abigat mo, tataro ko. Kastamat ken ka, Layla. Naimbaglangan ta, nasapa ka ngay may. Ado nga minti orders kanyak, tata. Ala mo na tayo kargak iti sakaw. No kasta, bisukol tilinaon day ta sako, tata. Wain, si bibiyag pa lang nagitata kay saksakok laang itay. Ay nawaw, agyaman naklaunay, tata. Isupay anayunak. Una, nayunam laang, ano pa'y dita? Mga alakalat tatap no maibusan. Adan samat papanan niyo, tata. Agpasintro at nga ron ita. Isa sikan ti makamaw ang mga alakad ang ita bisokaol. Okay, tata. Agyaman nakmanan taim manugot kayo ang mga alak iti bisukol iti talon niyo. Di kay madanagan. Ikan kayo iti igatang nyo iti asukar. No maalak ti bayad ti order da, tata. Tumat! Si kaday talayla. Anya tararamidom dito sentraw? Imayak lang nag-deliver iti order, Cheryl. Dahito jay lakom, abisukol. Wen, isupay may gatang iti masapsapol. Ano nga, iti per kilo? 70 pesos per kilo. Ay, nawaw! Nakaningi naman. Sakto laeng. Nanginalaunay ta 70 pesos ti per kilo. Kapigpidutim laeng mo dahi tayo titalon ti sabali at taaw. 10 pesos per kilo kumaa. Tawa mo tinruar mo apuunam. Ay nawaw, saan analakat agpidot iti kataltalunan, Cheryl? Pidutag, bagkatag, dalusak, ken ikilok pay, i-deliver ko pay. Apay, Layla. Mabisbisinan kayo kaday. Iso nga agraman, bisukol ilako yu pa yan. Ay, naimbaglangan. Tanagbalinak a supervisor. Ha! Diyak kaya ti aglako iti bisukol. Kas kada kompormidita. No bilang laeng. Anya? Adakon lakay. Nay, nagpartakkan bakit? Wen tanasa pamapiman dagiti nagorder kanya. Nagatang dangarot amin. Wen lakay, uray ti extra 5 kilong. Nagatang malaeng. Ay nawaw, mayat ano kasta bakit? Adamat langan may gatang ta iti bagas lakay. Ay, uwan gayam. Ibingayam ni tataro ko iti napaglakwam Kasta talaga ti aramidag lakay. Ibingayam ta, talon na piman tinangalaam. Tapno damot igatang na ay ti kape kan asukar na. Mano nga tatitid ko lakay? Sika bakit no mano ti kabaalam nga itid? Dakal mo tinatulong ken kwa na ati itid mo kan ni tata.
Okay, itulod kung tulangan ija balay da inton bigat. Lumabas ak gayam iti ayan na inton madamdama. Itad mo kanya kon, ta siya kon ti mangidagas kinakwana. Ada kayo dita, tataro ko. Tata! Umaya ka, Edward. Ayan ti masapul mau. Itad ko lang ti kwartayo, tata. Ay, nawaw. Kwarta? Bingayaw, tata. Bingay. Bingayaw iti bayad ti napaglakwan ni bagat ko. Lukas ta. Naila ko na amin ti bisukaw nga inala na iti talon ka. Uwan, tata. Iso amang to iti bingayaw. Tapno adamot igatang yu iti kape ka na sukar, Ay na, mayat nga rod naila ko na amin. Mayat ti kasta. Oray pobreta, no nadiskarteta, at dalata ka na. Ay, wala tata. Iso, bumili bakla unay mat kanibagat ka. No, adamanan agordar, ibagam ta o may ta agala. Ibusin na kit din tanay, iso pa ya pagkwartaan na. Uwan tata. Oh, awatan yung arudan nati kwartayaw. Iso pa nga igatang yung karagiti masapsapul yaw. Ay, nanang. Agtugaw ka, tada istorya. Kin ka. Ay, nawaw. Anya ba nun ti istorya si ka Cheryl? Nakitak ni Layla ije sentro idi agsapa, nanang. Apay nga katawa ka ngay. Ay na, jak lamalapdan ti agkatawa, nanang. Anya nga min DJ aya. Nakitak ti manu asa ko abisukul ala ko na, nanang. Ay, nawaw. Anya kumaitano nakitam. Ay na, kasla pimpiman nga rod ijay, nanang. Ay, awan siguro ti gimatang ken kwa na. Ta, nakangin-ngina mo nga men. 70 per kilo kit di ka no mo ti bisukulaan. Kasta talaga, tanarigat mo't piman timapan mangala iti bisukol, ije kataltalunan. Anya ko matinarigat ijay? Pidutin na laang may. Di kagsawa kasta. Nga men, di mo amaw tirigat na. Talaga na'y ruam ka amang iruruman iti pada mataaw. Gapot amayak ti trabaham. Ay, ni nanang mat. Ibagbagaklaang matipod now. Nay, si kamo gayam ti masalaw ko dito'y kalsada, Edward. Ay, naimbangal daw mo, Cheryl. Ay, apay mo takas jay. Awan ka diti pangalaan nyo iti kanon nyo, iso akas jay. Ay, nawaw. Tiyan niya. Apay mo ta palubusam ni bakit mo nga aglako iti bisukol? Ay, Radya ka de. Desisyon na ti aglako iti bisukol. Ado nga min ti bisukol iti talon kan fispand ni tataro ko. kunak tumet. Pidpidutin na iti talon ti sabali at taaw. Sana ilakaw iti nangina. Ay, saan anangina ti 70 pesos per kilo? Husto lang na jay. Tauren no ibaga mapidpidutan lang ni bakat kaw. Makabannog mait. Ay, pimpiman kayo mait. Ibagam ngamin kan ni bakit mo taagsapol iti pagtrabahuan na. Tapno saan aday taagilaklako iti bisukol ti obraan na. Ay, kidaanak, mayat ti trabahok ita, may saak a supervisor. Anya ko matbibiyang ko ngayon, no supervisor ka? Iti talo nyo ti pangalalaan ni Layla iti bisukol nga ilaklako na, tataroko. Amangan mo't kunak, no basta mangalalakot, di na mo't inpakada kada kayaw. Ilaklako na, ti bisukol nga alalaan na, tata. No, may papanay ti dahi ta amanag. Nagpakada ni Layla kanyak, sagbaya nagala. Ay, kasta ka de. Ay, talaga gayang magbibising dagita at tao. Ay, nawaw. Apaya kastamot tanti ibagbagam si ka Cheryl. Wen takom kumporme mo tanti ilaklako da, tata. No, para kanyak. Awan dakas dita. Ngamen, nadalos na ita trabaho. Wana, nga may mayatlatan no adamot trabaho da. Kas kanyak, may saak a supervisor iti restaurant iti sentro. Ay, nawaw. Nagasat ka no adakas ta trabaho. Ng panunutem ko hasaan tayaw nga agpapara. Kinapuno na, imbingayan nak ni Layla iti napaglakwan na. Iso nga damot at inaramanak.
Anya? Sa nagaputa mayat ti trabaho makit uyawe mo ti pagbibiyagan ti para mataaw. Respeto ko mama di ti tunggal maysa ti kasapulan. Laglagi pa nga awan permanente dito yung lubaw. Pasikat launay mo't na dyan Cheryl, bakit? Ay nawaw, apay ni Cheryl lakay. Anya tinaramid na. Idadaw na kangarod. Gaputa aglaklako kalaang iti bisukol ka na. Kas jekit din ti bagbagana. Anya ko maitano aglaklako aklang iti bisukol. Kat iso kat may sa supervisor. Ipasikat na nga rod, ti trabaho na. Di mo latan ikaskaso lakay. Ibaga na no anya ti kayat na nga ibaga. Awan ti bibiyang ko no katawaan na. Tinapatag kanya kat legal ti trabaho. Kan awan badbad kak apadak a tao lakay. Narabian ka ma Cheryl anak ko. Ay nawaw. Nagdiritso ang nagtugaw iti sofa. Kaday na pa'y sinumbatan ti saludsod ka. Cheryl! Mangmangag na ka day! Anya nga minti ko na yung nanang. Apay akas na ti itsura managawad. Okay aklang nanang. Ay nawaw. Okay laan nga. Adaya ti okay akas na ti itsuraan na. Ada ka di parikot mau. Nanang. Ibaga maano anya. Ada aklaan ditoy. Dumngagak. Agsara ka no ti restaurant na pagtrab-trabawak nanang. Anya? Awanan ti pagtrabawak. Intun sumaro no abulan. Apay kanungay. Kay bagbaga ang itay. Maluglugi da ngamin. Tapasit lang ti customer nanang. Ay na, pagtrabawak pa yan no kasta. Ay awan nga ruden Awanan trabaho nga ipaspasikat mo kanilayla nga aglaklako iti bisukaw. Magana, Cheryl. Umuna kayo nanang. Sana pa yan mabisin. Diyak marik na ti bisin ko. Na? Kaslaak mabag-date, nanang. Diyak ang muno niya ti aramidag. Pagtrabawak ngayon. Mabalin mat nga ipadas mo ti agaplay iti sa balay. Awan pa'y mo ti hiring dita sentro, nanang. Kasano nga ruden day ta? Mawanan ti pangalaak iti kwarta, nanang. Anya nga tano, rugyam matan ti aglako-lakaw. Kas ka ni Layla? Ay, jak lakit di kayat, nanang. Ay nawaw, di kan aginarte, tawan nga rod pa'y pagtrabahuam. Sayang mat ti panawan no kastalaan. Ti tao nga uyawam. Pobre dayjay. Ngam nadiskarte mat, anak ko. Kasla saan mo tan ngagtrabaho ni Cheryl, bakit? Talaga saan ang lakay? Ay nawaw, apay ka no nga. Awanan tanagsar na ti sigo na pagtrabahuan na. Anya? Day tatidamag ko lakay. Di pa'y gayam na palabas abulan. Ay, iso, matlagaya madjakon makitkita. Saan nakas idi? Adda di tabalay da. Manmano arumar. Kasta nga min unay ti katawa na kanyak. Idinamuan ng aglaklako ak iti bisukol. Anya ngay ita. Ay, awan nga roden Awan, ti trabaho ngay paspasikat na. Nagasat ka no addaan ka itinatalgad at trabaho. Ngam di mo ko mausaran dayta tapno iruruman mo ti padam a tao. Laglagi pam, nga awan ti permanente dito'y lubong. Amin abanag kat mabalin nga agbaliw iti apagdarik matlaang akanito. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti-script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw!
apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo padgan mi adumdumngeg. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg, kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Okay, babe. I love you. Asino jay kinasarita biti cellphone mo, Adelfa anak ko. Ay, nawaw. Awan tinangag yu ay nanang. Nanggagaw nag-I love you kakinkwana. Agam kayat ko amamuan no asino day chay. Ni Kevin dayjay nanang. Ti foreigner anubyok. Na, Baknang dayjay nanang. Amuyo ka day. Insend na ti picture ti balayda. Kat ay na, nagdakkel nanang. At dapay negosyo dayjay Amerika. day tat amaw. Di kay madanagan nanang. Ipaamamok to ni Kevin kada kayo no agbakasyon dito'y Pilipinas. Ay, yes, my love. Just tell me when you come here in Philippines, okay? Ay, luto may na po manang Adelfa. Naksutod, di mo maangaw. Ay, nawaw, nalipatak mga agpayson. Dahil ta makitintinawag iti cellphone tar aramidam manang. Siyempre, kailiw ko mat ni Kevin, my loves ko Ay nawaw, di kay maumuma ngagsarsarita. Inuras samot tam ti panagsarita yo. Kunak man adda negosyo na apakakumkumikuman na. Kasta talaga ti long distance relationship ako nada. Sa maysa, uray adda negosyo na, uray busy, rumbang laang nga ikanak iti oras, tanobyanak ket nga rod. Awanan ti malpas mo at trabaho no kastalaang. Apay, di ka aglakoy ti fishball itaaya. Inton bigatan Baknang mat ni Kevin ko, ading. Sa anak tong agrigat no ko Nanang, amuyaw dya damag. Anya tinadamag mo anak ko. Ay nawaw, urayan nyo ngamin amalpas ti ibaga ka nanang. Makiasawa ka nun ni Paula iti foreigner. Pudno ka de? Ay wan, isumat ti agwarwara sa damag. Kaano kanungay? Minton sumaruno abulan kanumay. Kasta? Baknang ti asawa na, wano mamirmiraut laang. Tangiwat mo man. Kaya't kulaang amaamuan, nana. Pobre man, wano baknang, basta nagagulaki day agbi-agdalata anak ko. Ay nananang, wrong mindset kayo mat. No makiasawa mat lang iti foreigner, tay baknang matan ananang. Agkasar ka no da Paula ti boyfriend na inton sumaruno abulan tatahulyo. Pudno ka day tinadamag ka. Uy, simple lang ti kalaysada. No kasta, pobreng agpaiso ti foreigner apakiasawaan na. Saan mat anapatag no pumure wano baknang? Insuro yung kumakin ni Paula, ano kasano ti agpili iti baknang tata. Nag-background check pa'y kuma iti foreigner tapno saan anay lawlawan. Kasano ana elawaan may kakunam? Tay baknang kumati pinili na tata. Kitaan dak, baknang ti foreigner boyfriend ko. Dakkel ti balay da ija Amerika, kan ado ti negosyo da. At damat kwarta kan negosyo ti agbali na manugang kao. Iso na laang ta saan unay baknang. Average laang. No kasta, average laang gayam? Saan very rich? Adayo gayam abak nang ni Kevin ko, ngam ti pakiasawaan ti anak yo, tata. Anya? Makiasawa ka na umat gayam ni Manang Paula, iti foreigner na nobyo na Manang Adelfa. Average a foreigner anobyo na kunam Ay nawaw,
Average. Wan, pudno a foreigner tinobyo na. Ngam sigun kan Tata Julio, average kanumat. Saan abak ng unay? Saan akas itinobyo ka milyonaryo? Na, ikumparam manan. Para magmanday tam. Kat pudno mat, milyonaryo ni Kevin ko, ading ko. Milyonaryo. Ngam di mo mayam mo kada kami kaninanang. Makauray kayo ngamin Ada nga rod ija Amerika. Busy iti negosyo na. Ti ko na ni Tata Julio kanya kat average ka no ti kinabak ng timanugang na. Ngam kasla saan mat gayam? Saan amadlaw ang negosyante? Tangi wat mo man sika, Adelfa. Kitain nyo nga minti itsuraan na ananang. Anyala kit di mo't day tuya na tao, tiltila mo, madlaw mo. Adayo agwapo ti milyonaryo a boyfriend ko. Ngam ti foreigner ang naasawa ni Paula a kalugaran tayo nanang. Ay nawaw, mayat ti kasta. No milyonaryo ti boyfriend mo, masapaw nga iparamag mo. I-flex ko laang mat ananang. Ay naapaw, Adelfaya. Naparamag ka unay ay. Damag ko kat average ka no, matikinabak ng tinakiasawa ang Paula. Ah? Awan mare, saan ang milyonaryo ti boyfriend ko ang naasawak? Sakto laang. Isumat lagayam Sika ngay, kaano mo't ang makiasawa ka? Urayak lang nga agawi dito'y Pilipinas ti milyonaryo a boyfriend ko. Pagsaritaan minto ti may papan iti day tabanag no kwa. Ay, nukasta. Milyonaryo gayam ti boyfriend mo? Milyonaryo foreigner. Nagamamuan nyo ngay. Ay secret. Diyak ibagbaga. Anya? Naparamag mo't day nga Adelfa, tatang. Apay manay. Iparamag na ti milyonaryo a foreigner a boyfriend na. Ay, ugalin ni Adelfa ti kasta, Paula anak ko. Ay, nasakit iti lapayag ko, makangkangag iti ipagbagana, tatang. Pasensya amon. Kaya't na siguro amaamwa manabakbak ng tinobyo na a foreigner ngam tinakiasawa a foreigner. Tatang, awan at tibibiyang ko no maipapan iti day taabanag. Tinapatag kanya kat ay ayatin na ti asawak. Pudno launay anak ko. Di mo ikaskasaw no niya ti ibagbaga na yung Adelfa. Kaya't nalaang tagpasikat. Istoryaan ka naman ni Manang Adelfa. Anabakbak ng ti foreigner ang nobyo na ngam ti foreigner ang nakiasawaan ni Manang Paula, nanang. Ay nawaw. Asino ka na tinangibagaan na iti kasta? Asino kumapay? Dagiti kalugaran tayo Na, awan ba inday taakabsat mo? Dahil tangarod nanang. Ikumkumpara na ti nobyo na iti asawa ni Manang Paula. Ngam, awan mo ti mayam ammo na kadata. Day tangarod ka tinakababain anak ko. Agar aramid day tao. Amangan ko na, no, imagination na lang gayam ti foreigner, a boyfriend, nga parparamag na. Ay, jak amaw kun ni Manang mo. Pinasaya at kasarita yung tuman ni Manang, nanang. Ay, way, talaga kasta ti aramid anak ko. Abayam, takasaritak to ni Manang mo, apaman na sumangpay. Sardo nga man ti agis istorya kadagiti kalugaran tayaw. Sika, Adelfa. Ay nawaw, apay manananang. Awan ti bibiyang mau iti sabali at tao. No milyonaryo ti foreigner anubyom nga ibagbagam. Inbagak laang mat kadakwada abak ng tinobyok tapno amuda. Nabakbak na ngam ti average anak asawaan ni Paula kalugaran tayo. Di mo ikumkumpara ti bagay ken ni Paula. Tasaan kayo mo't nga agka-label? Ay talaga saan, nanang? Saan kayo nga agka-label? Tani Paula, inkasaran ti foreigner, anobyo na. Ha? Sika ngay, nagpatingga ka laang iti sao-sao.
Ipasikat mo tinubyam, ngam di mo mayawid dito'y balay, tamakita ko manupudnaw dagita ibagbagam. Di kay mamati kanyak, nanang. Di yo pa dyan a milyonaryo ti foreigner a boyfriend kong? Ay, di mo to pa'y mayamam mo kada kami kani ading mau. Abangan no para magmula ang muday ta. Umasidig kayo, ta ipakitak dagiti insend na aladawan kanyak. Ay, saday. Diyak kaya't tilatawan lang. Kaya't kau, isaw amis mo ti umay dito'y balay. Adan samot plano yo iti asawa manak kao. Ada tatang, agpatakter kami man iti negosyo medya sentro. Ay, mayat da ita. Nagiti negosyo na nga iti lugar da. Ada ti suswelduan na ngagtrabaho tatang. Sa maysa, adamot lang iti kabsat na. Mayat ngagpaisaw no ag negosyo kayo mat iti lugar tayaw. Nangruna ket madlaw a business-minded ka asawam. Wena tatang, tapno may apply na mati ammo na iti negosyo ang abangunan mi. Wain, mayat da ita tapno ad-ad dapay ang makaurnong kayaw anak kao. Aga, sumanday ta. Priority da pa iti agnegosyo nga dagpatakdar iti balayda. Ayunay ka na, Delfa. Di ka man sumanaudita. Tabiyag da mo piman da ita. Talaga apod no, tinaybaga ni Tata Julio kanyak. Average laeng tinakiasawaan ni Paula. Iso akasapulan nga agtrabaho ni Paula. Nakiasawa lang arudan iti foreigner. Saan pa'y laeng mat a very rich ti pinili na. Ay nawaw. Ta saan mo't arupat kwarta ni Paula? Adan samat kayat yo sa nanang. Saan narupat kwarta ni Paula? Iso nga uray saan a milyonaryo tinubyo na wano nakiasawaan na tanagkasardalat tamay. Si Kangay, da kayo ngay iti foreigner anubyam nga iparparam magmaw, ah? Talaga kit di adin amo ti agpili nanang. Agpudno ka man kanyak. Ada ka diti saksakit ang tinakam mo kan ni Paula. Isuwakas ta. Wanaw, mabuteng ka. Nubakbak ng ti foreigner anasawa na. Ah, mabuteng ka. Maartapan. Ah. Sikapay lang ti makam mo dito'y balay, Billy. Sa tino ti papanamanang. Ije sentro. Ada ipawit ko. Anya nga dita? Ada ipawit ko a kwarta, ading ko. Ay nawaw. Asinaw? Asino pa'y kumangay? Ti foreigner a boyfriend ko Mangisendak iti kwarta ken kwa na. Bayadan nanto ka no sumangpet dito eh. No kasta agawi doon dito lugar tayo? Wen, kamaudyanan na, may paamamok matlangan ka na kayo kaninanang ti milyonaryo a boyfriend ko. Adelfa, sa dino ti papanam? Agpasentro Apa yan at aramido medya sentro? Adalang ipawit ko. Ipauit nga? Kwarta. Tapno makaawit ang dito'y lugar tayo tinubyok a milyonaryo. Milyonaryo ko nam nga mangipauit ka iti pagplete na? Kapilitan San kanumat ngamin makawidro. Ta-close ka no ti bangko. Isung awan pagplete na. Imbaglaangan tada kwarta ka na batbate. Adda aya ti kasta mare? Milyonaryo nga di nakabailan nga igastusan ti bagbagin ha? Saan mo na may send ti message ko iti deja tao? Ay, sana mabalin. Sana mabalin ti kastoy. Apay ka ti manang. Anya ti kayat asawan no kasta ti agparparang. Imblak ngatan? Ay, manang. No kasta na-block na kan. Ay, nawaw. Kasano ngayon titulagan mi? Sapay kakaisuna kwartak timpawit ko kankwana. Anya nga ita. Ayan ngayon tinobyom nga iparparam magmaw. Saan? Saan na mabalin ti kastoy? Ay namanang. No kasta na i-block kan, di kan mangnamnama. Itapay laeng.
Rugyamon ti agmubon. Scammer mat gayam takachat mo. Bilay, saan matay na mangmangan ni Manang Mau? Wala ta broken hearted day tamanang. Anya? Nay, kasanaw pasamak day ta? Kasanaw, nagtulag da kano iti milyonaryo ang nobyo na nga agpawit iti kwarta. Tapno makaumay diti lugar tayo. Kahit? Hindi naala na ti kwarta. Awanag. Imblock na asigudan ni Manang. Ay nawaw. Nukas ta. Iskam nga ro ti milyonaryo anobyo na nga ibagbaga na anak kaw. Ay kanya pa'y ngay nanang. Ang anya nga rod, talaga kasta ti biyag. Tinakababain kat imparamag na ti foreigner anobyo na. Naiskam kanumot ni Adelfa, Paula nakaw. Wintatang, iniskam ka no ti milyonaryo kan foreigner anobyo na. Imparparamag na pa'y dayjay idikit. Ngam anya nga ita. Rukasta. Saan nga ro na pudnaw ti foreigner a milyonaryo a nobyo na? Pudno siguro naiskam ka no. Anya? Ay, imparparamag ng tumot ngamin anya nga ita. No nagululi maglata ko maide. O di saan kumakas jay tinagtungpalan na. Kinkinnanan adag iti sasauna idi. Ha? Dayjay ti magunguna na ti paramag a tao. Awanan nanang. Awanan ti milyonaryo anam na mga kamangikasar kanya. Di kanto mo nga minagpampanunaw. Nagayatak lang nanang. Tijak pa'y kayatkin ka. Nagadaw nga imbagbagam iday. Ore lang uyawam ti foreigner nga asawa ni Paula. Wala, taim pagarup ko nakajakpatak nanang. Tagayam, luklukon naklang dayja tao. Kwarta lang gayam ti kayat na. Nakababain kadagiti kalugaran tayaw anang ibagbagaam a milyonaryaw tinubyam. Ita, awam mo ti milyonaryaw a mayawid mau. Ha? Proud na proud ka pa'y amang ibaga abak ng tinubyam ngam ti asawa ti kalugaran tayaw. Tulungan na kumananang. Awanay, nalpasan ti amin. Di mo maisublay dagitiin sa usawang mau. Iso ano adda ti maibaga ti tao ken ka ay tilmunum latta na anak kaw. Anya nga iti pangalaam iti milyonaryo anubyaw. Nanang. Ali para magpamor. Ay, broken lang arudan ti tao. Inton sumarunong amin. Di ka agbalin aparamag. Di mo idadaon ti padam ataaw. Tadi mo amaw dagiti mapasamak kadagiti masungad nga aldaw. Ay nawaw! Di ka agbalin ana paramag, tadi mo ammo ti mapasama kadagiti sumarsaruno nga aldaw. Agtalinaad kalata kumaan na pakumbaba, tapno awan to ti pakababalawam iti udi na. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg, kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan.
Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Sikapay lang ti makam mo kadagiti ubing Mateo lakay. No adda ramidam ita, pangaasem tay pospon mo pay laang. Ay lawaw, sa dino ti papanamaya. Sa dino kumapay ti daddo mapapanak ngay. Mapanak gumatang iti gamit day dya pagadalan Panag-iiskwela manan intun Lunes. Ay walang paiso. Kastayak ti urnong tay dya bangko, tay suti igatang ko. Kita ama, tadi mo irwar amin, bakit? Kan pilyem na iti gamit asaan unay anangina. Tay lang kabaalan tayo abayatan. Na, dagiti nalalaka agamit, ipausar mo ka dagiti anak mo. Ti kayat ko asawen, tay sakto laeng ti presyo na. No may papan iti day tabanag, siya kung ti makaamula kay. Amumit, nadiskarte nga asawa. Sika magayam ti lumabas, Jubiline. Sa dinaw ti papanam. Ay, agpabagyoak na nasitang. Mapanak man gumatang iti gamit dagiti ubing. Ay, wan. Panag-iiskwila man ang gayam into Lunes. Wan nga rod na. Naimbag ko naman, tada kwartami kanila kay ko ijabang ko. Isuan na sa paak. Tamang ano pila man ang ti agwidro na. Ay, nawaw. Big-bigatan nga agpalastog manan. Anya ti kudam nana? Ay kwa. Awan matkit day. Ala, agpatuloy ka kidain tapno sika ti umuna iti pila ijabangkaw. Lumabasak man, Mari Brenda. Na, mayat takawas mo, Mare. Sa dino ti papanam. Agpabagyo ak, Mare. Mapanak man gumatang iti gamit dagiti anak ko. Ay, una. Ay, sika ngay, Mare. Nakagatang ka ka din. Saan pa'y, Mare? Awan pa'y ngamin ti maigatang. Ay, no siya. Ag-withdraw ak ijabang ko, Mare. Aya? Ay, ala, umuna ka latang nga rodon, Mare. Tano siya? Urayak pa'y ti dollar nga ipawit nila kay ikaw. Awan ti savings yu, aya, Mare? Madamo ki day, di mi kayat akis sayan, Mare. Dakal mo ti sweldo ti asawak ijay abroad. Iso ti urayak. Sige, Mare. Umuna ak nga rodon, tamangan no atid dagman ang tipila ijabang ko. Kunak man no adayng pawit nila kay mo nga igatang mo iti gamit dagiti ubeng, Brenda, anak kao. Adamot, tatang. Ay nawaw. Adamot gaya man. Nga maapay nga imbagam iti kumarem nga adda urayam apaw ay. When tano ibagak nga addan tinaipaw it nila kay ko, ay amangan no ibaga na nga agkuyog kami nga agpabagyaw, tatang. Di mo pa'y kayat ti kasta. Adda kadwam. Saan, tatang? Ay nawaw. Kunak man no kumare ti pangibilbilangan nyo iti tunggal may sa. Well, nagkumari kami. Diyak kayat no ni Mari Jubilin ti kadwak, tatang. Kitain nyo kat nagpalastog man na dago si tay. Bangko kung kuna nakiide. Kumpleto ka di matlang ti ginatang mo, bakit? Wan, kumpleto day talakay. Ay nawaw. Dahito iti bag, ginatang mo? Ay, mayat day talakay. Adda pilid na. Manunga dito. Ay, nalakalaang day talakay. Manunga road. Kitaam tatag price na. Adamat di taminan. 300? Wan, ginatang ko iti may nga ukay-ukay store. Magustuak launay ti disenyo na. Iso ginatang kun Anya? No mailaba day ta, aglanglangan ton abarula kay. Di kasla ginatang kun to ni JSM no kwa. Tatang, agpabagyo ak ita. Adda ka di ipawit yaw? Mga no ado tigatangam iti bagyaw, anak kao. Dahito na ilista laang mutakit de. May talaang. Gamit laang nagitubeng, ti gagaraam iti bagyaw. Wintang, gamit da kun balon da. Igatangan nakman nga raw iti tabakaw. Tabako pa'y laang ma, iti pagatang yaw. Anya kumangay. Prutas kan gatas kumamot tun tatang. Ala, sikat ni makamaw anak kao.
No makariing to dagiti ubeng, ibagayo ana panak gimatang iti gamit da tatang. Amangan no agsangit da no makariing da ket awanak dito'y balay. Wain, siya kaunti makaamaw ka na iti apok. Adamot ti TV. Pagbuya kita at apnudi na kasapulag. Day, agpabagyo kan siya, Brenda. Wen nana. Apay adi kay nagidanken ko marim jubilain. Nagpabagyo ma iti di napalabas ngal daw. Ay, kuang amin nana. Busy iso saan kami ang nagidan? Ah, Ay, wen kayam. Nakita yu ka de, no anya ti ginatgatang nana. apay ko ma. Ay, aw mo di Kaya't ko lang maamuan nana. Tinakita lang ke bag nga dapilit na. Anya pa'y nana? Ay, ko nakita tinaduma na naisupo mga main. Sigurado nga ipalastog na dayjay inton Lunes. Day, napaulimag kamay. Ay, adalaang ti nalagip ko nana. Sige, agpatuloy ako na. Amangan no agrubwatan ti biyahe. Narigat ti mapanawan nana. Agasam man lang ito ginatgatang mo, anak ka. Apay ka di tatang? Nanginan samot na itaw. Ay, nawaw! Kamali kayo di tatatang. Saan anangina dagita? Ngam di yu ibagbaga ka dagiti kaaruba no manuti presyo dagita. Anyang ay na itaw. Day tati kun kunada at tumbler tatang. Pagkargaan iti danom. Ay sagmamanungay ti kastaw. 50 pesos lang day tatatang. Kitain nyo, day tati resibo. Adamot di tati presyo dagiti ginatgatang ko. Kunak ano ay SM mat tinapanam. Ay saan tatang? Di ta igid daan. Pinilik latamot ay pasok iti budget ko. Asino ti mangitulod ka rin iti ubing iti pagadalan, Jovelyn bakad? Ay, siya kun lakay. Agawa ang nga rod tama nga no maladaw da. First day of school, maladaw dakit din. Mabiit lang man ta medyo ag-lipstick hakpay may. Ay nawaw, para mangitulod lang ti aramidam bakad? Uray mangitulod laeng, may mayat latamat ano presentable lakay. Ang mga no ag-makeup man ni Mari Brenda mapan mangitulod ka dagiti anak na. Anya? Irwar mo man kit day ta high heels ko dita, taag high heels akman. Ay hunay kan bakit? Saan mo ta graduation ti papanam? Nagado nga ibagbagam dita lakay. Aramidem kit diti ipapaaramid ko. Tapno day talangan mangisuot ti aramidet inton madamdama. Adda ti high heels ko iti silid ta. Good morning, Nana Sitang! Nagsapa kayo, Mat Brenda. When ata nakababain ti maladaw, Nana. First day of school ita. Madimot maladaw dagiti ubeng. Sapay mayat tapos turam. Kasta talaga, Nana. Mala, agpatuloy kaya tapno di kay maladaw. Agistoryata inton madamdama. Ay, uwin gayam. Ada ka dila ko matisyo dita, Nana. Ay, ada Manaw tigatangam. Ay, ikanak man pa iti maysa, Nana. Idagas kunto ti bayad inton madamdama. Nay, sika mo gayam day ta, Mari Jubilin. Ada ka matgayam di ta, Mari Brenda. Di ka na Europana. May at lipstick mo, Mari. Ay, daytoy ka de. Ginatang ko SM idinagpabagyo ak, Mari. Dakkel nga ro ti ginastos ko. Nagngingi namat ngamin dagiti gamit ti ubing nga ginatang ko. Gimatang ak iti bagda nga dapilid na. Lunchbox kan school supplies. Mano aribo mati binayadak iti SM. Ay, oray siyak, Mare. Ay, dakkel mo, tigastos ko kadagiti gamit ti anak ko. Naimbag ko nam ata, dakkel tin pauit nila kayo ko. So nga dalata mo na batay nga oray kaskasanaw. Ay, huwan nga rod, Mare. Oray siyak matlaang. Naimbag ko nakta ni nayunak mo lang ti inruar ko akwarta iti bangko. Lastuga talaga. Na?
Anyat ko na, mare. Ay, kwa mare, jay bakit ang nasalaw mi itay, nakalas-lastog. Ay nawaw, napan mo lang intulod dagiti ubing iti pagadalan, kastamot ng ti ibagbagam. Naranak nga road ni Brenda ijay skwilaan. Anya? Palpalastog na adakkel ka no ti paupaw iti OFW nga asawa na. Okay. Di ko na siguro kag paaba ka kenkwa na. Day tama, ti ka malina. Hindi ka maawatan. Erugin man. Amam na niya timbagak lakay. Imbagak adakkel mo ti inruar ko akwarta ija bangko. Ken ijay SM tinaggatanga kadagiti gamit ti anak ta. Anya? Nagulbud ka iti kumarim? Una, naglastog matlang, dag pinalastog kami na dwa. Apay, isulaang ay ati kabailan na ti agpalastog lakay. Kita ma, di ka manan agis istorya kadagiti karoba. No agsaludsod da, ibaga mga IJSM tinaggatanga kadagiti gamit ti anak ta. Ay nawaw, sana nasaya at tikas nga aramiden yung agkumari. Agulbud ka pa yan, tapno dalang may palastog mo ka ni Mari Brenda. Nanasitang, bayada kong titisyo ag ginatang ko. Ay nawaw, at napadlaw ko kang ka. Sa bali mo't tantimod mo ita Brenda. Saan ka mo't akas tay tayag sapa Una, ta dinadaol dayjay at jubilin. Nagadukit din timpagpagana. Anya tin bagana kan kaya. Ipalpalastog na ti kwartada ije bangko na. Sanda nga dayta? Agraman gamit dagiti ubing aginatgatang na ijay SM. Ipalpalastog na. Dakkel kano ti gastos na. Kahit, anya gay ti pagpupudutam. Ay masurunak tanwag sasao kunam na nasinaw. Ipagarup na siguro jak kabailan ti gumatang ijay SM. Nakalas-lastog dayta a jubilin tatang. Di kag saoy ti kasta, nga mail, may saka mo Brenda. Ay nawaw, apayan ay ramraman ak dita tatang. Amok ti ugalim kahit. Nalastog ka. Isa kasta ti mapaspasama kada kayo ti kumarim. Na tagpinpin nalastog ti aramidan yaw. Tinawon samot ti nakasta. Tungkal pa nag-iiskwila, wano adaw kasyaw. Ibagam analastog ti kumarim. Uwan tapod numot tatang. Ipalpalastog na aminan. Anya kumot bibiyang ko no ginatang na ijay SM dagiti gamit da. Ha? Nagpalastog akit dimot na. Awan may bagak, nagpada kayo lang agkumaray. Adamat dagiti kundawang ipalpalastog mo mati OFW nga asawam kanti kwartayaw. Uwan tapno di na ibaga ang mamirmiraot da tao. Ay, awan ano kasta ti kapanunutan yaw. Tung palbiag taon nga agpinpin na lastog kayaw. Kumusta kan, Matyaw? Nay, nakayong matgayam tataklaraw. Itay pa yasar-sarunwan ka. Sa dino ti papanan nyo, tata? Mapan ko lang iwayway, tinuang kaw. Ay, uwan gayam. Ada ka di nadakdakamat ni bakit mo kan ka? Tika di da nagkinaawatan iti kumari na, tata. Ay, napudot ti ulo na iti kalman. Uray ni Brenda nga raw. Napudot ti ulo na anagawaid. Ulbudan dan tumat ngamin ti tunggal may sa tata. Agulbud da, tapno lang at damay palastog da. Saan mat apod no adakkel ti ornong may iti bangko? Kan saan mat lang iti SM tinagatangan ni bakit ko iti gamit ag iti ubing? Di talang ig-igid, taisot umanayan ti budget. Ay, ora ni Brenda nga nakaw. Saan apod no adakkel ti may paw-paw it nilakay na. Ta adamat utang da abay bayadan da. Sa masapol nga agtipidlat ta. Ay, Matyaw, bagbagam tao ni bakit mau ta bagbaga akmat ni Brenda nga nakaw. Parang maka-amiris da. Tanay, kamalay ti kasta nga raramiden da. Uwan nga rin, tata. Awan maganap da nga oray agpinalastog da. Ti relasyon da tinadadaan. Sorry, Mari Jubilin. Oray sakmet, mare.
Kaya't kumatiag sorry kan ka. Kinapudno na. Saan nga ijay SM tinagapuan ti gamit dagiti anak ko. Sa mula nga pudno adakkel ti may pawpaw it nilakay ko akwarta. Ay na Mare, it's a tayta. Ginatang kumutlang iti igid-igid dagiti gamit mi Mare. Dagiti nalalakalaang. Ta isumot ti umanayan ti budget. Ay na, kastamot laang ti inaramid ko, Mare. Inbiro kumut tapno makatipid kami. Nagulbudak laang kin ka, iswa pasensyakan, Mare. Nagulbud ta iti tunggal maysa, tapno laang adamay palastog ta. Ngam no panunutan ta na imbag, awan mo tinasayat aganaban ta iti panagulbud ta, Mare. Wen nga raw. Iso nga isardengtan, Mare. Santan nga agpinalastaw. Tapno sana madadael tinasaya at alinnangin ta. Nang runa-unay ti relasyon ta. Kas agkumare. Ay, nawaw! Awan tinasaya at nga itden ti kinalastog wenno panagulbod. Makadadaal lang dayta itinasaya at alinangan, nga umanay paikit di apang rugyan ti saan apakikinaawatan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa, apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg, kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Adda nga ta ni Roger ijay balayda, nilaw lakay. Ay, jakam mo Anyat masapul mo iti anak taaya. Mada kayat kaw nga ibagakan kuana. Anya manenday ta. Basta, padaan ang makiday no ada lumabas dita parangan. Kasano ko makat sa bali mo tinalan da. No napatig ti ibagam iti anak ta. Mapan ka iti balayda Mja kayat ti mapanijay. Wano saan, tawagam laengain. Ay nawaw, karkaro aja kayat. Mga no ti madugang tamanin ti subungbat. Ha? Jak mo't laeng maibaga ti kayat kawi ti anak ta. Anya. Busy kan samat, Mari Merlen. Wen nga rod, Mare. I-budget ko tinabat-bati akwartami. Ay nawaw, dakkel ti sweldo nila kay mo, saan ka di? Sakto laeng mo't, Mare. Sakto apagbiagan me. Manulaeng mo't tinyawat na kanya kidi na palabas sa lawas. Ta dimawat ka no ti katugangak a babae. Ne, apay nga adawatan da, kat adamat pamilya ti anak da. Sa maysa, agpada da nga ada pensyon na, saan ka di? Ada pensyon da. Ada pa'y ti balay nga ipapaabang da. Adamot laeng ti kabsat ni Roger ang mabalin a pagdawatan da. Ang jak mo, no apay anilakay ko akanayon ti pagdawatan ti babae a katugangak, Mare. Amangan no di mo ammo kat adamat gayam limad agora ti katugangam ken ka, Mare. Mabiit man laeng, Perlita. Apay ka di na Cora? Iti ayan ka day da Roger tinagapuam. Ay wala na, sinarong karak ti kumarek. Apay ka di? Ada ka din ni Roger ijay. Ay awan ti anak yu ijay nana.
Tilaang manugang kan apo ko yo. Ay, naimbag lang ngayon. Naimbag ti anya nana. Di yung kadi saludsudan, uno kumustaan mati manugang kan apo ko yo. Naimbag lang ngayon. Tadyak nagtulay. Nilang Roger ti saludsudan. Tay sudi kayat ka o makasarita. Ay nawaw. Kumusta ngay? Naibagam ka dimot lang ti kunam, nga ibagam ka ni Roger nga anak ta, bakit? Saan nga raw lakay? Ay nawaw, kunak manoy tayan dati na panam itay. Sana ka nagtuloy. Naimbag ko na ta sa anak kanapan. Awan ka no ni Roger, ije malayda. Kuna ni Perlita. Nuan niya man day ta nga ibagam. Mabalin mat nga ibagam iti manugang ta. Ta ison ti mangibaga ka ni Roger. Saan nga raw da mabali na maamuan na? Amumuta sa bali ti ugali day jaya manugang ta. Ay unay kan bakal. Pud naman! Nakaimimot day jaya babae. No kasta, kwarta manan tinawatam iti anak ta. Ay talagang agreklamo ti manugang taan. No tunggal agsweldo ni Roger kat agdawat ka. Saan lang mata ni Roger ti anak ta? Sa maysa, an-anuam ti kwarta kat adamat maur-urnong nga abang. Adapay pinsyon ta. Kinasarita nak ti katugangam a babae idi na minsan nga aldaw, Mari Merlin. Sinaludsod na nila kay mo, kat imbagak nga awan dito'y balayo. Kwarta siguro manan ati dawaton na mare. Ay nawaw, adamat pensyon da, Mari. Dakkal pa iti balay a papaabangan da. Ken, saan laeng ani Roger ti anak da mare. Ay, jak maawatan no apay ani Roger akanayon ti pagdawatan ni nanang. Kita ti balay mi mare. Manu atawanen ti napalabas, ang maging gaita, saan pa'y analpas. Kasaritam laangan nila kay mo, Mare. Ibaga makontrolan na ti kwarta nga itad na. Ay, kastang agpay so ti planok mare. Agur-uray laeng iti gundaway. Ay na, Mare. Ibagam kit din tapno ammo namat. Narigat nga agpay so ti kasta. Pamilya namat ti kakaasi. Gapo iti aramid ti inana. Kumusta kayo, nanang? Ay, agiamanak. Ta nakalagip ka, Roger, anak ko. Hindi pa'y napalabas nga aldaw, padpadaanan ka kahit. Daapay ka di? Nagsweldo kayo. Saan ka ray? Apay ko mananang? Mabalinti bumingay, anak ko. Kasapulak nga na talaga ti kwarta ita, anak ko. An-anon nyo nga minti kwarta aya? Saan kayo pa yan nagsingir iti abang? Saan pa anak ko? Ikandak kumapay iti 7,000 no ada. Ada na patag panghusarak. 3,000 lang ti maitod ko nanang. Sige, mabalinan day ta anak ko. Nasalaw ko ni Roger di tadalan. Naggapu ka na o dito balay. Wine, masurunak unay. Apay mait. Una, 3,000 lang di mo tintudnan. Dakil mo ti sweldo ti anak ta, san ka day? Ay nawaw. Gapo tadakil ti sweldo na kanayunem metan tagdawat. Lalipatam samad amanaw ti anak daken Merlin. Masikog pa iti manugang ta. Iso asiguradawan manayunan taw ti gastos na. Day taki di na Merlin ti agnomari ti kwarta ti anak ta. Ha? Ay nawaw. Agpanunot ka mamait bakit. Saan anasaya at ti kasta nga ibagbagam. Asawa ni Merlin ni Roger. Iso arumbang laeng asuportaran na. Nakaibimot day ta manugang. Iso akagurgura ko na. Siguro, sinugsugan na ti anak ta. Iso at 3,000 lang tintid ni Roger kanya. San mo kasta sigod ni Roger kahit? Anya! Hintad ko kaninanang ti 3,000 bakit? Ay nawaw, ninanang
Wen? Wen, di mawat ngamin. Adda ka no pangusaran na iti kwarta. Spoiled mo't launa yun ni nanang. Tunggal dumawat ken ka, ikam ngamin. Kitaham ti balay tayo. Aging gaita, saan pa'y analpas? Nanang kumot dayjay. Wen, nanang mo dayjay. Ngam, kasla igaggagara na mutten. Kanayunan na mutten ti agdawat. Araramidin na siguro dayta. Tapno agrigat ti pamilyam. Mariknak ngamin, akagura ti inam. Bakit? Pangaasim lakay. Intun sumarunong agsweldo kayo. Itid mo ti buo asweldom kanyak. No kasapulan ni nanang ti kwarta, umay dito'y balay tada kami ti agsarita. Aywan mare, indiritsok amin nun iti asawak. Ay, sapay lang kumaata, maawatan na mare. San mo't ket di nagunget, idi nagsarita kami mare. Ay, kat nasaya at ano kasta mare. Madimat laeng, no spoil din na ti inana. Nang runa kat adamot pamilyayo. Dandani ka pa'y agpas ngay mare. Uwan nga rod mare, manayunan man ng ti gastos. Day ta kumamot ti panunutan ti katugangam a babae tasaan damot nga agbisbisin. No tutuusan, adamat source of income ta. Uray saan amang tad ni Roger, adalat ta pagbiyagan ta. Ay, naku nampay mare. Aglablabos mo't ngaminon day jay akatugangak. Naimbaglaangan tasaan akas ta ti katugangak mare. Ay na mare, no katugangan ti saritaan, adayo anagasat ka kadagiti katugangam. Ay, gaya, Roger. Nalipatak ngayon bagakin ka, di na minsan, ngayon may ka dito'y balay. Tiyan niya, nanang. Hehe, birthday intong Domingo. Kahit Ay, sika, ti mga sponsor iti lechon. Para iti kasangay kawanak ka. Anya, lechon ko na yaw. Wan, maminsan lang, may ti makataway nga birthday. Sanaya. Pasensya kayo, nanang. Ngamjak maitod ti lechon na daw-dawatin niyo. Dantanin agpas nga ni bagat ka. Kit ang mga no CS tumanon. Dakkel tumanon ti gastos may. Agpudno ka man kanya, Roger. Sinugsugan nakakadini bakit mawis wakas ta kamutayin, Nanang, desisyon ko dahi to yun. Amo yumat. Ado, ti paggasgastusan mi kan bakit ko. Plano pa iti gumatang iti materialis tap numalpasan ti balay may. Nakaran kan samot ta ni ti kinaimot ni bakit mau? Pasensya kayo, nagkontrolak matanita. Spoiled kay launay nga minan, nanang. Di bale, taadamat urayan nyo nga abang. Kan adda pa'y pensyon nyo kanitatang. Ay na, maruroda ka talaga iti dayjay Merlin. No awan na saya at nga ibagam, aguli magkadita. Sika, tiyagtal na. Saan lang nga napatgan tilitsyon na kayat makastakan? Gapaw, ta sinugsugan ni Merlin, ti anak ta. Nakaranan ni Roger, iti kinaimot na. Spoiled ka nga main, isa may kawa ka. Dakil ti masingsingir mo nga abang. Sikapay ti mangiduldulin iti pensyon ta. Apay pailaang adumawat kay ti anak ta. Saan tamat nga agbisbisain bakal? Saan nga ta nasaktan ni nanang itinsawang ko kinkwana, iti nagdawat iti lechon, tata? Nasakay tinakam na. Ngam awana yun ti maaramidan na. Basol na matlaang no apayakas jay ti insawang mau anak kaw. Dahil agdawat iti kumporme kan ka ti amuna. Kat saan kami ba't nga agbisbisin dito'y balay? Kasla makonsensyaak, tatang? Ay nawaw. Awan ti rumbay nga pakakonsensya am anak kao. Husto laang ti inaramid mo. Tapno agnakam ti spoiled nga inam. Sa bagay tatang. Tapno saan mat nga isupaya paggapaan mi kanibakit kao. Bugduak ti papanam si ka, Perlita. Iti ayan tigayam ko, Nana Cora. Kunak tumay. Ay nawaw, ada ka di parigot, Nana.
Pagbagam tuman jay imot agay mo. Ha? Apay nana, anya tinaramid na kada kayo aya? Sugan na ti anak ko. Anya? Iso ano ada tidawatag ka ni Roger. Saan namang tad? Tadyak amaw, noan niya ti impulpulong day jay a babae. Pagbaga amang kiday, nagpuskol mula una yun ti pa nagrup-rupa na. Nakaimimot pa'y kada kami, katugangan na. Amangan met, no ado nga minti daw-dawatan yun, nana. Rumbang lang, amang tad ni Roger kada kami. Tada kami, tinang papaadal kan kwa na. No saan miya pinagadal ni Roger? Awan na. Amangan, no agrig-rigat mo't day jaya babae. Kasta timbaga ti katugangak ken ka, mare? Wen mare, istoryaan na pa yun kadag iti kalugaran tayo, nakaimimot ka amanugang. Ay na, panunutin na, no anya ti panunutin na. No kunana nga imutak, ay okay laang, mare. Imot imot. Pampanunutok laang mati masakbayan ti pamilyami kin ni Roger. Ay, pudno launay mare. Narigat nga tano awan ti urnong, na imbag kumaan, lumangtad da no agkasapulan kayo mat mare. Ay na mare, awan ti bibiyang ti katugangak no agsakitak wenno dagiti apo ko da. Idi na ospital tupay ni Shasha. Awan pulos mare. Sa ita ay bagadang imutak. Ada talaga ti kakasta katugangan, mare. Ay, kasla pa karagsakan mo't di katugangak a babae no agrigat kami. Di na aya makita nga agraman balay mi kat saan pa'y analpas, mare. Marlay! Anya nga'y tiraramidam dito'y balay. Kaya't kayo ang makasarita itinalapat nanang. Is-istoryaan nyo kanumot nga imutak ang manugang yo. Ti kunayo pa'y kano. Inakarak iti kinaimot ko ti anak yo. Ay nawaw, pudnumay. Anya nga iti pagsakitan tinakamaw, pudnumay, taimbagak. Talaga mo nga imot ka? Imot no imot nanang. Ar-aramidok daytoy para iti pamilyak. Kas makita yumot na anang. Dumakdakkel ti pamilyami ken ni Roger. San pa'y analpas ti balay mi? Anya kumaita? Agtrabaho ka mo ngamin na Sika lang nga rodon ti awan trabaho na. Sika pa'y laang mo ti imaw. Ay nawaw, ti kasta nga ugalim. Talaga siguro asaan ang manugang ti pangibilbilangan ni nanang kanyak, Roger. Apay kastamot ng ti ibagbagam bakit? Wala tay sumot ti iparparik na kanyak. Pasensyakan bakit? Ala, kasaritak to ni nanang. Iso abinagaan ka a kontrolom ti itid mo a kwarta ken kuana. Taagruam mo't nga rod. Ken adamot ti pamilyam san aya? Anya nga ti gastusan tayo no kasta akanayon. No saan tayo nga agurnong pangalaan tayo nga rod nga iti kwarta no adda emergency. Maawatan ka bakit? Ay napasensya kan lakay. Para mo't laang iti pamilyata ti kastoy nga aramida. Kas makitak ngamin kat aglablabasan ni nanang. Spoiled lang una yan. Ala, di ka matanagan. Kasaritak ni nanang. Kastamat lang timbaga ni tatang kanya kadi nagsarita kami. Nanang, pangaasiyo ta sardengan yun ti asawak. Di yu kumamot bastusan ni Marilyn Punyumay! Imot launay jay asawa, Roger. Imot ka di pa'y ti kasjay. Sipod nagkasar kami. Awan nang nagyo ka ni Marilyn. Mano atawan akanayon a dumawat kayo ti kwarta kanyak. Ngam nagululimag ti asawak. Oo. Ito lang ang nagsaw, taglablabos kayo nanang. Apay, idi nagkasar kayo kadikan tatang, kat kasta ti inaramid ni Lola kada kayo? Ay, sana kasta ni Lulam, Roger anak kaw. Man nakaawat day jay. Oh, makita yo. Nanang, pagadalan nyo kumanday jay. Noan niya ti trato ni Lola nga ina ni tatang kada kayo ang manugang na idi si bibiyag pay. Kas di kumamot ti trato yo iti manugang yo. Taawan mo't dakes ngar aramidan ti asawak.
Nagsakit launay tirik naklakay. Nagsakit ti kasjay ngayon sawsawang ti anak ta. Puno magtimbaga ti anak ta. Taglablabos kamot ngamen piman bakit. Gusto lang ka day, asong batan na kakasjay. Oray no nagkamaliak, inanaklat ta day jay lakay. Bastos nakiday para lang iti day jay a babaay. Uy, si Kati ina. Ang kasano arispitun na kano kasta ti ukalem. Di mo pabasulan ti manugang ta. Ngamen, mano atawan anagan anaos ni Merlin. Italaag mo't anagsaudya tao. Lakay. Pangaasem, tagbalbaliw kan bakit. Tratuam itinasayaat jay manugang ta. Ken lumabalain, di ka uman makiinagaw iti sweldo ti anak ta. Tadakkel met piman ti paggasgastusan da. No may papaniti kwarta, saan tamat ngagparparikaw. Tadamot maaw-awat ta iti binulan. Adda pa'y abang asing singiran ta. Ikay, anya nga ron ti aramida, lakay. Kasaritam ti anak ta, kanti manugang ta. Agkindaw ka iti pamakawan kadakwada. Man nakaawat mo ni Merlin ang manugang ta. Basta di mo ngamin abusuan, baka... Ay, nawaw! Di ka agbalin ama naging bubukod. Di mo abuswan ti kinaimbag ti manugang mo. Saan adakas ti dumawat no adakas sa pulam. Ngam kuma, di mo matlabsan. Kas parentes, panunutam latamat ti pagsayaatan ti pamilya ti anak mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Di mo matimbagbaga nga umay kagayam ita, Mari Jillian. Ay, awan ngamin iti planok ti umay agpasyar dito'y grocery store mo, Mare. Agkapita pa'y Mare. Ay, sige lang, Mare. Nalawa mo gayam ti grocery store mo. Mini grocery store ko na Mare. Kasjay mo laangan, Mare. Ay, kumusta nga iti opening mo? Ado ka di mo laang tigimatangkin ka, Mare? Manmanungarod, Mare. Ngam okay lang. Tamakalawas pa'y laang mo at sipod naglukatak. Saan pa'y nga mo ti daduma kalugaran tayo ti may papaniti store ko? Ay, umadun to day ta, Mare. Italaang day ta ka day. Sapay la kuma, Mare. Sapay la kuma, taag-click mat dito'y lugar tayo tinapanunot ko ang negosyo. Ay, na wow. Sikapay lang mo, Mare. Amukay. No maipapan iti negosyo kat talaga ang nalaing kang agplano. Da kayo mo gayam ti lumabas, Nana Luisa. Ay na wow, si ka magayam day ta, Jillian. Wen, sa dino ti papanan nyo, Nana? Iti grocery ni Hana.
agpasintro ako ma. Ngamada na kay baga kanyak, naglukat ka no, iti grocery store dahana. Pudno ka day. Ay, wala na. Idi pa'y napalabas alawas, ah. Ay, nawaw. Outdated ak magayam. Kasta talaga, no, awan ti social media, nana. No, awan ti mangidanon kada kayaw, ay talaga asaan tayo nga amaw. Ayun ka raw. Sige, agpatuloy ako nakaw tanay. Kaslag tudo may. Naibos mo't gaya man tiya bastuta, anak ka. Agpurchase sakto, tatang. Anya nga tano iti grocery store ni Hana ti paggatangam. Ay, no, jak kayat ijay, tatang. Na, apay adi mo kayat kat kumarim na ijay. Ay, basta. Saan ko a-feel ti gumatang iti grocery store na, tatang? As sinagkit di ano ijay ti paggatangam. Amok, ah. Makatipid ka iti plite, kung saan ka pa'y amabanawg. Nakatipid ang agpaiso, ngam dakkel met tinagastos ko. Naginginan to pa'y tila ko day jay ahana. No jay sentro ti papanak, may mayat atatang dakkel at tipid. No kasta ti kunam, no kayat mo tagpasentraw, iso saan ko na kontraan. Tinapatag kanyak, magatang mau nagiti masapsapul ta dito'y balay, anak kao. Agpasentro kayo, Nana Luisa? Ay, nawaw. Anya ti aday jay sintraw. Ay, awan mo kidi, Nana. Mapanak lang ag grocery. Iti ayan da kumarim ngay. Asidag kidi jay apapanam. Namangan no awan ije ti kayat ko agatangan, Nana. Ay, day talaga agpaisua. Gamado matila ko day dinapanak. Saanan, Nana? Agpasentro aklangan tapno sigurado. Ay, sa bagay Ado nga agpaiso ti pagpilyan no ije sentro. Naalaala yaw, Nana. Saan lang nga dayta? Nalaklaka pa'y tila ko day sentro. No ijay ti papanak. Dakkel tumod ti matipid ka, Nana. Mala, no anya ti mas tipid ken ka. Isu ti papanam. Nasalaw ko ni kumarim Jillian ni paradaan ni tayo, bakit? Anya ko may talakay. Anda ka din nagapaan nyo, itindadya ako marim? Ne, awan mo ti mo ka nagapaan milakay. Ay, kunak, ano nagapa kayo? Apay mata na sa ludsud mo. Awan, bakit? Kaya't ko la ama-amuan? Kunak lakit din no anya manan ti makagapo. Gumatangak man iti may sa kilo nga asukar, Hana. Anya pa'y, Nana? Ay, day talang. Mabit lang nga ron, tamang isuputak, Nana. Ay, dapat di kayat ko sa ludsudan, Hana. Anya day ta, Nana? Ada ka di yun nagkinawatan iti kumarem. Ni Mari Jillian ka di tinakdakamatan yun, Nana? Wan, awan mat, Nana. Okay kami lang matitipanagkunak. Awan matyam mo kadimi nagkinawatan. Kunak saan kayo nga okay. Apay na sa ludsud yun, Nana. Kastamat lang ti sa ludsud nila kay kuy di napalabas nga aldaw kat. One month kit day. Nasa ludsud ko lang, nakaong. Ay, wag gayam. At ti bayad ti asukar, agat gatagag. Ay, nawaw. Adan samot extension ti grocery store mo, Marihana. Ay, wan, Mare. Pag-displayan to ti paramid ko. Nalipit ngamin dito yung unag. Mayat day tamari. Mayat no kumpleto ti lakom. Isumat lang ti ko na dagiti customer ko, Mare. No kumpleto ti lakok, saan na masapul ngagpasentro da. Dito'y ayan ko langan ti paggatangan da. Di dakkel mo ti sales mo, Mare. Adamat kit di, Mare. Adamat sweldo. Una, tanakang ngina mo ti lakom. Imposible, di ka pa'y makaurnong. Ne, napauli magkamat, Mare. Amangan ko nak, no, kasapulam ti assistant, Mare.
Kabailak pa'y matkit di mare. Isupay kit di agastos, numang tangdanak pa'y iti kadwa. Kunak ano ka sa pulap, ta agaplayak ko, mamare. Ah? Saan pa'y mare? Tatang, itay payasap sa pulin kayo. Naggap-gapuan nyo, aya. Iti grocery store ti kumare. Ay nawaw, di yu ibaga, gimatang kayo jay, tatang. Gimatang ngagpaisaw. Awan mo't ngaminan ti sidaan. Kano nakangin-ngina tila ko da ijay, tatang? Saan may? No, para kanya, sakto laeng ti presyo ti kumare. Intun sumaruno, ibagayo pa'y kanyak. Sana kastang agdisisyon kayo, adakda kayo. Saan mat siguro adaka is no suportaran tayo ti negosyo ti kumare. Ano, pati dahi ta abanag kat yimot mau. Matutudo man ang ay narigat kag pasintraw no kastinlaag. Sumarding tulat ta, tatang. Uwan gayam, anya di mangmanggag ka nga awan ka no pinagbiyahe ita tanarga ay ti kalsada. Awan nga pa'y tatang. Ang mga no manungaal daw tumo nga awan ti agbiyahe. O mabayag pa iti todo na, sigurado, mabayag mat ang matarimaan ti kalsada. Ay, day tangarod, tatang. Kasano pa yung day ta? Adamat kit di istak ni Kumari Mijaya. Naa, kaya yumay, ti gumatang iti stop day ahana, tatang. Apay kit din asaan, kit asin naga paggatangan. Naimusan ti asukar kan mantika. Ay, nawaw. Anya ko mati maaramidan tayo. Close mo ti kalsada, tatang. Ay, unay kan. Mapanak ita yan ti Kumaray. Ay, yurayo ka di mo't tatang. Manginaan kayo, no, ijay pailaang mo ti papanan nyo. Kasano nga raw nga agkapinataaw. Kasano ang maigisa tinatayang no awan mo't mantika kan asukar. Siya klaangan ti gumatang. Tamang ano, sobraan nyo man ang ti katangan nyo. Gumatang kan tumutan iti sardinas tapno may sagpaw itinatang. Day talaan. Wain, mapan ka itan tapno makaluto akmatay. Italag man na nagimatang ka, Mari Jillian. Wen amaray, ta close mo't ngamin ti kalsada. Wen nga rod, nargaay ka no ti kalsada. Narugyan da nga ta ati, mang tarimaan, maray. Ay, wen, duwa nga aldaw laeng ka no, malpas matunday jay. Nasaya at mo't nga rod ano kasta tapno. Wen nga rod, Mari, naibos mo't laeng ti daddo maalakok. Agraman sardinas, las day to yan, Mari. Ay, wala. Masapol nga ag-purchase ka manan, maray. Wen nga rod, Mari. Ato yung tigat-gatangan, Mari. Agyaman ak iti support tayo, Mari. Ay, nawaw! Expired mo't gaya mo ti sardinas sa alako, day jay ahana. Expired? Wen, kitain nyo, tatang, kitain nyo! Nan, ay, huwag nagpaisaw. Ay, ibagam iti Kumaray, ta sukatan na. Saanan, tatang? Ay, nawaw. Sayang dayta. Ang mga nusaan lang nga nakita ati Kumaray. No isublik, amang ano panunutan na asinukatak. Saan matsiguraw, anak kaw? Ay, tatang, oray saan yun nga isagsagpaw deta sardinas di tanatang. Siya kung timaka mo dito ay. Delikado mo't no pilitin tayo ti agsida. Ang mga no isupay ti pakaalaan tayo iti sakit. Oh, apay adi ka matagtagari di tabakit. Adda ka di parikot mo? Ada nga rod nang ipos iti grocery store talakay. Sa pay Facebook group ti lugar tayo tinangiposan na. Ay nawaw. Anya timpos daya? Mangilaklako ak kano iti expired a produkto. Ay nawaw. Asino matinangipos iti kasta? Diyak mo no asino, tanaka anonymous mat. Diyak makita no asino tinangipos iti dayjay. Mabalin mat nga umay dito'y store no adda parikot tapno mapagsaritaan mi kuma. Wan nga raw. Apay amasapol pa lang nga agpos iti Facebook group.
Nasakitan ti ulok amang pampanunot lakay. Ado dagiti comment iti dayjay a post. Below the belt pa yan ti daduma. Kaslasaan ka mga okay, Hana. Makadkadlaw ako na. Saan ka matasigo na kasta no umayak gumatgatang? Dakkel ti parikot ko, nana. Apay, anya tinapasama kaya. Ada nagipost kanyak iti Facebook group iti lugar tayo, nana. Anya tim post da. Mangilaklako ak kano iti expired a produkto. Ay nawaw. Sino ba nga iti nagipost iti kasta? Day tangarod ti parikot ko, nana. Naka-anonymous mat ngamin. Jak makita no asino. Awan ka na iti nagreklamo kan ka. Awan matim imay, nana. Kasano ang masulbar no di namat ibaga ti parikot kanyak. Amagamba no kalugaran tayo lang. Nagiti managapal at tao. Awan nga rod, nana. No ti concern na kumakat ti expired alakok. Umay kuma dito'y tasukatak no anyaman day ta alako. Ang mga no adadyak nakita piman. No kasta basta post lang. Ay talaga nga adadakas nga intensyon na day ta. Ang mga no kayat nakadadailan ka nagiti customer mo. Maamwak to, nana. Urayak lang ti reply ti admin iti dayja a Facebook group. Amukon lakay. Amukon no asino tinangipost kanyak. Asino? Bakit? Ni Mary Jillian. Anya? Husto tinangag mo. Ni Mary Jillian tinangipost nga aglaklako ak iti expired. Mabalinmat nga umay dito balay ko ma. Tapno sukatam no anyaman na ito aginatang na. Day tangarod lakay. Mabalinmat nga isublik ti kwartana. Napudno nga expired tinaitid ko. Diyak matinggagara day jay. Sanak mataman ang gundaway a tao. Ang mga nada sa bali nga intensyon na. Iso akas tati naramid na. Day tamat lang nga ti atap ko lakay. Kasaritam to. Ibagam ta idilit na tipos na. Ta di mo matinggagara. Di ko nakan ka kat isublame ti expired a sardinas a ginatang mo iti kumara Jillian. Sa nabalilatan, tatang. Ay nawaw, sa nabalilatan kung kunam. Ang impos mo matpiman ti kumara Ha? Saan nga umanay ti expired a sardinas apang dadailam iti gayimaw? Ni Elvis ti nang ibaga kanyak nga impos mo ni Hana. Asidaglaang matibalay da. Mabalin nga ibagam ken kuan iti personal tapno masulbar ti parikaot. Saan ka taday ta ipos mo piman na dagos iti pisbaw? No kasta, amo na asyak ti nangipos iti kasjay, tatang? Wine, agsarita ka ito ka na no mawayaan. No kasta, masapol nga i-delete kung dayjay apos kong tatang. Ay, kasano nga tan, no naamuan na asyak ti nangipos. Ay, dahi ta ti jak amo Anya ko mas ti amaw, kat jak to pa'y amo ti agpisbaw. I-refund ko ti kwartam, mare. Saan nga umanay ti expired a sardinas apakadadaelak? No imbagam kumadagos kanyak, en refund ko kumamat adagos ti kwartam. Kukuha nga men, mare. Saan ko nga ingagara ti mangilako iti expired a produkto ken ka, mare? Talaga lang nga jak nakita. Honest mistake ako nada. Tadyak lang maawatan. Katno apay nagpost ka adagos iti Facebook. Kuha nga men, mare. Anya, no at ti parikot, mabalin mat amapan ka balay, ta agsarita ta iti personal. Sana kasday nga agpost ka adagos, para lang iti 30 pesos, mare. Amunak mat, mare. No at parikot, saan ko nga itarayan day ta? Aramidag ti kabailak tap no masulbar. Pasensya kan, mare. Nagpidutak. Iso na lang no dakas ti intensyon mo, mare. No intensyon mo ti mang dadael kanyak. Pangaasim, mare. Saan ko maakas ti kapanunutam?
Di mo ko maipalubos at dadaulan ti apal tinasaya at alinangan takas ag kumare. Ay, pasensya kan, Mare. Uwain, kamalik day jay. Siya konti ag public apology, Mare. Kan, indilit ko mutlaangan day jay apos ko, Mare. Sorry, at talaga. Tatang, mariknak asabali ti trato na kanyak ita. Basol mo mutlaeng Sa bali ti isom na. Saan pa'y una yun na makiistorya kanyak? Aging nga siguro itakat maday tirik nana iti inaramid mo. Latatang, dinatsan kayat agayam. O nata managapal kanto mait. No napudno ka agayam, suportaram ko mati kumarem. San kat dadaulam, kat iti pa'y pisbawk. Makita ti amin. Madlaw ka o adalimod nga apal mo iti kumarem. Tatang. Awanan nadadaulan tinasaya at alinangin niyaw iti kastangay naramid mo. Diyak mababalaw ti kumarem. Taores siya, kastamod ti mariknak no dadaulan nak ti tao ngay bilang ko apudnaw, agayem ka. Ay, nawaw! No nasaya at titrato daken ka, itrato mat ida anasaya at normal ti umapal, ngam di ka agaramid iti dakas. Laglagi pang at tinalabas nga apal kat makadadaal iti nasaya at alinangan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kapayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Narabyan ka nemya anak ka. Wana, tamasapul nga overtime kami, tatang. Ano ka dete, nagpalundri ita? Wan, tatang, sapay saan mat na sumsumrek da jaman ding. Ay nawaw, apay ka nungay. Jakman amoy ti da tao, tata. Saan pa'y mata nagpakada kanya? Amangan may, numaditirik nana. Imposible tatang. Di na langan idiretso kanya, no di nan kayat tiag trabaho, tagsapulak iti kasukat na. Mano alawas na sana simrag. Makalawasan, tatang. Makapa-stress nga rod. Panagkunakit addan sa bali ang nag-applyan day jay. No kasta nga raon, ang sapul kalangan iti kasukat na. Adumot na iti kalugaran tayo nga awanan iti trabaho. Ang mga numayat na gijay. Ay, si kamo gayam marinim ya. Imayak, tada ko job offer ko kan ka, Mari Vivian. Job offer? Wan, amok nga wan pa'y trabaho. No kayat mo, tangdanan ka. Tapno ada katulungan mi iti laundry shop media sentro. Ay, mabalin mo it maray. Manungay ti sweldo maray, kan manunga oras ti trabaho. Mangrugi ka iti 9 a.m. to 6 p.m. 15,000 per month. Once a week, day off. Oh, sige. Kasaritak to nila kay ko, no? Anya ti makunana maray. Isupay mat jay amare. Sapay admin maintenance nila kay mo. Ay nawon nga rod maray. Bareng umanugot nga agtrabaho ak.
I-text nak nga rod, no bilang takayat nila kay mo. Dagasan ka inton bigat, tagkuyog tangag pa sentro. No, okay lang kin ka. Kat agtrabaho ako malakay. Sayang mo 15,000 per month. Amangan mo na rin kat ti trabaho jay bakit? Ay, awan mo tinala ka at trabaho lakay si kamot. Sika, no ka ba alam lakit de? Apay kit di nasaan? Kahit ka di asawan day ta palubusan naklakay. Uy, siguradong laang aka ba alam tag trabaho? Ay na, gyaman ako nailakay. I-text ko nga rudin ni Marinem niya. Una, agam mabit lang. Adda ka di day off yo, bakit? Wen, adamot ka no. Once a week ka no, ti day off. O sige, ipada sa mga rod Tay supay ba't nga agpaiso ti maswildom? Naisurok matan dagiti rumbang nga ramida, Mari Vivian. Urayam lang ang tikadwam. Uwan maray. No adadi mo amo, agpasuro kan tulangan kan kwa na. Agawid akpay, tada na patag nga ramida. Sige maray. Umayak tumatlang inton malam. Umay ko alaan ti koleksyon. Siguraduan nyo lang a husto tit itadyo asukli. Tanok kurang ti koleksyon, da kayon tumatlang ti singirak. Uwan maray. Adamot kit di ati calculator. Alang nga rod, agpakada akon. Kitaan nyo matyar aramidan nyo dito ya. No adda ti customer, asikasuan nyo adagos. Uwan maray. Ay wan gayam, umay ni Mari Cecil inton madamdama. Itadyo lang ang dagiti ulas ngayon palaundri na, tanabayadan ng dayjay. Kunak tumay, si Kadayta Vivian. Tito'y laundry shop mo gayam ti kaanak kag ti pagtrab-trabahwam ita. Ay, uwan na nabitang, karugrugik laang. Ay, wine, mayat dayta. Ala, yanos ti agtrabaho, tapno adda gastusan ti pamilya, saan? Wan nga rod nana, nang runa ka, tadapay ti maintenance nila kay ko. Ay ka, mano ka nung iti sweldom, iti makabulan. 15,000 ka no, nana. Ay, mayatin day ta. Wen nana, isupay Ay, diya mo makita, ti kaanakak. Nagawid ni Marinem ya, nana. Ada ka nung amin aramidon na ita. Ay, sige, okay nga raw. Agpakada account, tadi kay mataktak. Sapay nakapila tilabaan yaw. Kumusta nga iti first day of work mo, Vivian, bakit? Ay, po makabannog mo't lakay. Ay nabaw, kunak man no adda appliances nga susaran yaw. Adda mo ki di iso na laeng tayo na po makapabannog lata mo. Right, kaba alam ka di pa'y, uno? Ay, kauwan kabailak ti agtrabaho. Maikawa aklaang siguro. Iso medyo nawambanugak kita. Kaano ti day off mo ngay? Unay kan lakay. Kay rugrugik laang day off mo tinadagos ti salsaludsudam. Una, ta first day of work mo pa lang ita. Hanggang may kawaak no kas nga awan ka dito palay. Sika akit di mo't lakay. Aganos ta kurang mo't nga mintibayad tinateng apagbiagan ta. So nga masapon nga agtrabaho aklat ta. Ala, agi na nakapay nga rod. Ta siya akong tagluto iti pangrabyan ta. Sige man nga rod lakay. Tane, po talaga anabanuga. Umayak man, demya kaanakan. Agtugaw kayo pa, Auntie Bitang. Agyaman na kaanakan. O, anya tigagara yo, Auntie. Mo kiiday. Kaya't ko lang ti makiinistoryakin ka. Kunaglakit din no adda napatag nga ibagayo. Empleyado mo gayam ni Vivian kaaruba may kaanakan. Ay nawaw, kasano anamuan niyo, Auntie? Nakita kiti laundry shop mau ijay sentro. When Auntie, may sabulan na matan nga trabaho kanya. Ay, naimbag man, tanalagip mo nga ikan iti trabaho na.
Iso adagos ti napanunot ko, idipimanaw ti maysa nga assistant ko, auntie. Husto tapno adda ti gastusin da nila kay na. Ay, wala, auntie. Kasla tulong ko matlaangan, kadakwada nga agasawa. Ay, adda akon lakay. Ay nawaw. Apay nga itakala nga nagawid bakit? Sa dino tinapnapanam. Ay, pasensya kan lakay. Nag-overtime kami ngamin. Kunak man no 9 a.m. to 6 p.m. lang di trabaho. Ado ngamin ti inaramid mi itay. Saka dudua kami laeng. Iso no choice. Nag-overtime kami. Kaano nga nagsweldo kayo? Inton Lunes ka no. Ay, dandaning nga rudan Sakto lakay. May ibuson ti abastuta. Agraman agas mo. Wan nga ron. Anam kasikamot na mabambanog bakit? Kanayon mo't ti pa nag-overtime mo. Ay na, di mon panunutin day talakay. Talaga akas ta ti agasawa. Ag tinulong iti anyaman arigat kenamay. Sweldong para itabulan, Mari Vivian. Agyaman ako nay, Mare. Awanan yaman na. Itad ko itan, tama nga numagastos ko pa eh. Ay nawaw. Ay, 10,000 laeng mo da ito'y, Mare. Nagkamali kan samad. Ay, talaga 10,000 day Mare. Na, apay nga ya, 10,000 laeng, Mare. Day talaga nga ron tinabati. Ano usam ano anya ti adda? Di ka pa'y agyaman ta da sweldo ang maawat mo. Ay, ada nga pa'y sungam kurang, Mare. Di ka nagreklamo. Tinapatag kat adda. Ang 15,000 mo ti saritaan ta, Mare. Wan, 10,000 lang ang gayam. Taiso ti kabalak nga itad. Ay nawaw. Adaya mo't kasta, Mare. Iso lang nga ron ti kabalak nga itad. Apay, di ka makaawat. Anya? Alala, agawid kan. Tamasapa ka manan asumrag inton bigat, Mari Vivian. Kumusta ngay bakit? Nagsweldo ka kanay? Uwen lakay. Bakit? Apay nga ro da kasta tilangam. Nagsweldo ka kunam ngam di ka mo't makaisam. Kasano umot ngamin lakay. Apay? Kurang tinted ni Marin Nemya asweldo. 15,000 per month ti saritaan mi. Idi kwan 10,000 lang matinted na kanya. Anya? Ne, apay nga yakasta? Kuripot mo't gayam dayjay ako, Marek. Di na itad ti husto asweldo dagiti empleyado na. Isu ka no gayam mo't laeng ti makagapu no apay apimanaw ti maysa nga assistant na. Sana mabalin na sana matungpal ti saritaan niyo. Isu nga rod nga manugot ka nga agtrabaho. Ta 15,000 per month kunana. Sana kun nga agtrabaho ken kuana. Logi mo't itad na asweldo mi. Thank you lang nga rodon ti bayad na iti overtime mi. Kisayan na pa iti sweldo mi. Ay nawaw. San laeng mo't nga iso ti kasapulan iti kwarta. Ay kat kasaritam di kumarim abakit. Ibagam kan kuana nga itad na ti umno asweldom. Saanan lakay. Jakit din sumsumrag Marwam dayjay ang marinemya. Saan ka mo ta nagtrabaho ita, Vivian? Ti kunam kanya ke Sabado ti day off mo. Sana kun nga agtrabaho iti laundry shop ti kaanakam, nana. Ay nawaw. Payain, pinapanaw na ka. Saan mo't kit di anya, di na mo't ammo ti agtungpal iti saritaan, nana. Anya tinaramid na 15,000 tinagtulagan mi abinulan ko. Idi kwan, 10,000 laang mo tinted na kanyak. Ta, isun laang kanu ti kabailan na, nana. Anya? Ay, adaya mo ti kasta. Iswadya akong agsubli iti dayja a laundry shop, nana. Thank you lang nga rodon ti bayad ti overtime mi. Di na pa'y itad ti husto asweldo mi. Na, ay, jak mo asinuswitik mo gayam ti aramid jay kaanakak. Ay, win nga rod, nana. Bayam, ta kasaritak tuman ni Nemya. Ay,
Maday, tikas jay nga aramidin na. Nayapay, anya ti aramidin day jay anemia, tunyaw, ading kaw. Apay ti kaanaka manang bitang. Di na ka mo intad ti husto atang dan ni Vivian. Anya? 15,000 per month kanu tinagtulagan da. Agam 10,000 kanulaang may tintad na. Ay nawaw. Ti kunana kanya kat 15,000 ti impasweldo na. Bagbagaam day jay anemia. Nakababayin ti kastangar aramidin na. Aha, gundawayan na mo tipada na tao. Ay unay yan ti anak ko. Amangan mo't no dahi tati makagapaw. No apeng awan agbayag nga assistant na. Ay talaga. Nga awan ti agbayag ken kuana no sinuswitay ti aramid na. Kaslasaan ang mabutang ang maidimanda. Mala, bayam ta kasaritak to ti anak ko. Halaway, bagbagaam, tapno awan to ti pagbabawyan na intun dumtang ti maudi nga aldaw. Anya nga ti planom, Vivian, bakit? Agdimanda ka. Panagkunam lakay, anya nga ta tinasayaat nga aramidan. No saktisi ka, agpatulong ka ni Kapitan, tapno agnakam ti kumarim. Sa bagay may mayat no mapagsasaritaan ti parikot. Wana, taamangan no agistorya dita kat si kanto ti padaksen na. Wen nga rod, sige, kasaritak tulangan ni Kapitan no anya ti mai-advise na para kanyak. Wan bakit? Dahita ti kasayaatan nga aramidang. Kasayaat mo, itinagawid ka, Nemia. Ay, narabyanak pa ikit din. Makapasurun mat nga min day dya Vivian. Ay nawaw. Apa yan ni Vivian ti pagpabasulam? Wan tasaan kit din na simrag. Naala na lang ti sweldo na, saanan na nagpakpakita. Kasanaw kat sinuswitik mo ti aramid mo. Ay nawaw, basol ko pa ita. Kurang kanaw tinted mo asweldo na, isaan na dismaya. Ha? Noan niya ngamin tinagsaritaan niyaw, isaw ti itid mo. Sana kasta akis sayamot piman. Inaramid da na saya at ti trabaho da. Isarong bang laeng nga itid mo ti sweldo ang nagtulagan niyaw. Di yung amin maawatan, tatang. Sana nasaya at ti kasta Gunggun dawayam ti pada matao. Itid mo, no mano ti kurang ti sweldo na, tapno malpasan ti saritaan. Ang tatang. Awanan ti ado asaaw. Di mo urayan na may 500 ka sa kaagnakam. Tatang. Ala, agrobot ka. Tayin ka itid ka ni kumarim a Vivian ti kwarta. Kurang itintid mo asweldo na. Kayo matgayam tinagpulong ka ni tatang antibitang. Wen tasada na saya at tikastangar aramidam kaanakan. Para 5,000 lang, anti. Noan niya nga min tinagsaritaan niyaw, isaw titod mo. San mo ta mabalain akala at nga agbaliw latan ti kapanunutam, kainalpasan nga inaramid na ti trabaho na. No apay nga min makibiyang kayo iti negosyo Wen tamairamraman kami mo't maibabain iti kastangar aramidam. Sweetik ka mo gayam. Kaya mo ti kasta. Kaya't mo ti bumaknang. Gapo iti sinusweetik nga aramid. Di ka mabutang maireklamaw Ni antimat. Tapno awan ti rirey. Itid mo ti kurang asweldo ni Vivian. Agam, no agpatangken ka, ay adaken ka daytan. Sapay nakita ka nagturong ijay barangay hall, idi kalmad. Anya? Adda ninim niya ijerwar bakan. Ay nawaw, anya ti aramidon na dayta a tao dito Diyak mo Naamo na siguro nagpatulong ka ken Kapitan. Iso ngay may dito balay. Ay nawaw. Ala, rumwar ka tada kayo tagsarita. No siyak, jak amo no niya ti ibagakin ko ana. Amang ano kamali ti may sungbat ko iti kumarem. Nasaysayat mo't lang anda kayo tagtungtong.
Tada kayo ti masaknan. Sige nga, Rod, lakay. Anya ti masapul mo, Marinemya. Imaya, ta itad ko ti 5,000 na kurang iti tangdan mo. Ay, nawaw. Itaman pa'y. Pasensya ka na. Naamuam ka di, nagpatulong ako ni Kapitan. Ay, masyan ka kumamot kanyak. Nayunak iti 2,000 titad ko kan ka. Di mo lang ituloy ti agreklamo. Ay, Nanemya, sa anak, arupat kwarta. Saan lang mo't gayam asyak tinabiktimam. Ha? Nag-message kanyak dagiti sigud nga empleyado alinuklukom. Anya? Ay, awanan. Awanan ti mayat nga agtrabaho ken kamare. Pangaasiyo Narigat ti maadaan iti sweetik a boss. Adi na mo ammo ti agtungpal iti saritaan. Awan lang nga rodon ti bayad ti overtime mi. Kisayampay laang mo ti sweldo me. Lugi kami mo tinano kasta. Sapay, adu mo ti matrabaho iti laundry shop mo. No kasta, talagang agdemanda ka? Wan, tapno agnakam ka. San anasaya ati kasya agalad ti maysa a negosyante mare. Noan niya tinagsaritaan, iso kuma ati ito diyo. Ngamin, inaramid mi mo't anasaya ati trabaho me. Nga, ipapaaramid yo kada kami. Pasensya kan mare. Ngam, masapol nga agsasango tayo ije barangay hall. Saan anasaya at tikasta agalad ti maysa ang negosyante, mare. Noan niya tinagsaritaan, isuko mati ito diyo. Ngamin, inaramid mi mo't anasaya at ti trabaho mi nga inpaaramid diyo kada kami. Pasensya kan, mare. Masapol nga agsasango tayo ije barangay hall. Ay, nawaw! Kas negosyante, aramidam no anya ti maiparbang. Di mo lukwan dagiti trabahador mo, tapno awan to ti pagbabawyam inton maudi nga aldaw. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan, kapayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg, kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Nasapa mo nagdigos ni Christina, Gladys, anak. Awan ti klase ti apo ko yu ita. Iso nga itugot ko ije pwesto. Tay supay mo't ati maitulong na kanyak tatang. Ayun, anak ko. Mayat da ita. Itugot mo tapno masuruan iti trabaho ti apo ko. Ay, wen, may mayatan ti itugot ko. Ngam ti akmalmalam nga cellphone dito'y balay. Uwan masapa kayo kaday amang lukat ita. Wen tatang. Isupay no anda ti gumatang. Mayat da ita. Maisuro adagos dagiti ubeng tapno adan tumet amuda. Narigat mat no itulok tayo nga aramidin dati kay kayat da. Sige, tagsagana kami pa'y nga rod tatang. Nalaway, agsagana kayam, ta isupay ti mailako yaw, anak kaw. Naa, dagladis manen kanti anak na ti limabas. Nangituloy namin tipunan ka ba kahit? Itugot na siguro manen ija pwesto da. Ta iso manen ti pagbalin na babaunin ijay. Sino man ang tisirip-siripag itatawa si Ka Felisa? Itay payasaw ak asaw, ang dinakmat pagan ano.
Damari Gladys ken Cristina ti limabas lakay. Anya kumaitan o limabas da. Kat itugot namanan ati anak na nga agla ko ija palengke. Ay nawaw ka bakit? Pati dahi ta abanag, pakibiyangan pay? Wen tabawal ti kasjay lakay. Bawal. Katun mat. Adalintag amay papan iti kakasta abanag lakay. Saan man akong kumpormi ti pakibibiyangan bakit? Ay concern naklaang mat. Di ka man nagpakalaing dita. Nagiti anak mo ti pakibiyangam. At dadamanan iti sirok ti mangka. Cellphone manan ti dumdumugan da. Nay, nasapa kayo manon nga aginaa. Da kayo gayam na naansing. Naimbag abigat yo. Kastamot ka da kayaw. Sa dino ti papanan yaw iti anak mo. Mapan kami manon agla ko ijay palengke, nana. Ay, wun mayat day ta, Gladys. Tapno masurwam ni Cristina. Wun, nana. Sa bali nga dagiti ubing itapa na wan. Narigat da maisurwan. Taday ta mo agsilsil paun ti ipang pangruna da. Di da ambaw ti tumulong kadagiti dadakil da. Wen nga rod, nana. Isu asyak, itugot ko lat ti anak ko. Madimot laeng ngamin no, may spoiled da. Isudan to ati kakaasin no awan ti ammudang aramiden, nana. Apay matakas jay tatalito. Ay nawaw, di ka maawatan, Felisa. Nakita kalimabas damari Gladys ken ti anak na itay agsapa. Sa di naman ang tipapanandagi jay tata. Mapandag lakaw jay palengke. Apay ka day? Ay nawaw, manula ang titawan ni Cristina ng pagtrabahuan nakit din? Tapno masuruan jay ubing. Narigat mat no datala ang ag-cellphone ti ammo na nga aramidan. Wen ngam child labor ti kas jay nga aramidan na tata. Child labor? Wen tata, oray anak na. May paritlat ta ti kas jay tawan mo ti husto atawan ni Cristina. May mayat mo't laeng no may suro na iti ubing. Child labor nga rod tata. Saan mo't anadagsan ti trabaho na ijay? Saan nga ipatrabaho ni Gladys ti ammo na asaan nakabailan ni Cristina? Di kay mo't makaaw-awat tatalito. Cristina, anak, ibaon ka pa'y man. Sa dino, nanang? Itulod mo man to'y order ni Antim nga Hazel. Nalagaan mo't kit di Sa dino ti pang ituludak, nanang? Ijay paradaan. Ada ni Antim ijay. Urayan nakakano. Wano si kalaangan ti agbati dito'y pwesto. Kayat mo? Siya kun ti mang itulod, nanang. Malangarod. Itulod mo anak ko. Magananad ka, wen. Wen, nanang. Daytoy ka dilaang? Wen. Kitaam ni Antim ijay paradaan. Ibagak nga urayan na kaidjay. Alaam tumot laang tibayad na, wen. Wen, nanang. Ay nawaw, narabian manan ti agina. Awan ka di ti ammo nga aramidan, si ka Felisa. Apay nga min aya, pakibibiyangan na. Kita man nag-flashlight da pa yun nagawid. Gagangay na Kakaasi di ubing. Anya akaasimot nga ibagbagam dita. Pabida ka launay mag. Katwan mat, iti kasta nga edad na, pagtrabahuan ni nanang na. Ammo mat a single mom ni Felisa. Sa maysa, saan mo't unay nga ubing ni Cristina? Siyempre, itugot na mo't piman ta isupay ti maitulong di ubing. Uray pay, bawal ti kasta. Child labor day talakay. Kaasimot ni Cristina, di na ma-enjoy ti childhood na ako nada. Sika, ti kamaliti parenting style na. Iso anay tag-cellphone na ti ammo na iti anak ta. Ngamin, spoil them mo't ida. At to'y tiginatang ko apang haldawam. Cristina, anak ko. Agyaman naklaunay, nanang. Ala, mangan ka pa'y Tasyak ti mga sikaso kadagiti customer. Si kangay, nanang. Di ka pa'y mabisin? Ay, saan pa'y? Mga anak to inton malpas ka.
Umunak nga ruden amangan, nanang. Sige laang anak ko. Kaya't agyaman ak unay ken ka. Tamaan anusam ti tumultulong kanyak. Nairwama ko, nanang. Sa maysa, maragsakan ak ang makatulong ken ka. Di ka mabannog nga agbagkat. Agyaman ak unay anak ko. Agyaman ak takas ti ka panunutam. Anya pa'y ti maaramid, nanang. Ada ka di pa'y mairipak? Ay wen, iripak mo man tay kamatis dita anak ko. Per kilo, nanang? Wen, ngampilyan mo't laeng Awangan no, adamot na inayon nadadaal. Wen, nanang? Ay nawaw, kaasimot ta anak mo, Mari Gladys. Sika mo gaya, Mari Felisa. Anya ti umay mo gatangan? Awan matkit de. Imayak laeng, tanakita kapag trabahum manan ti anak mo. Ay saan ang mabalin ti kasta, Mare? Ay nawaw, anyat kaya't mo asawan, Mare. Child labor ti kasta nga aramidam. Ala, kaya't ko laeng ang makaadal ti anak ko, Mare. Saan mo't anarigat ti ipapaaramid ko kenkwana? Wen ngambawal nga rod ti kasta, Mare. Apay aya nga ipilit mo. Imbis ma-enjoy ni Christina ti biyag na. Saanan tatrabaho mo takanayon ti aramidan na. Uno, kayat ba ta ipa-DSWD ka, Maray? Kayat ko ti tumulong ka ni nanang, auntie. Ay, uray pa, Christina. Bawal ti kasta nga aramidan ti inamken ka. Ay, makapasurun mo't da a Felisa. Ay nawaw. Apay ni Felisa Gladys, anak. Kasanumot nga mintatang. Nagmadikit din ti ibagbagana, nakita na ni Christina palingki. Child labor, kung nanamanan ken ka. Uwin nga rod tatang. Saan mo't nadagsan ti ipapaaramid ko iti anak ko? Kaya't ko laang mo't masurwan ni Christina iti trabaho. Dahita ti sana maawatan ni Felisa. Kita dagiti anak na. Kat di na may baon, ta di na mo't ngamin isuro ida. Ipa-DSWD ka kung kunana pa'y kanyak tatang. Mala, di mo lat na ni kaskaso anak ko. Jak amaw iti da ako marem. Sa bali mo tinunot na. At dalaang ti umay at DSWD dito'y balay. Talaga ang makangag kanyak day ta babae tatang. Saan asyak ti kalkalabanan na? No di na kayat nga isuro dagiti anak na. Di na iraman ati anak ko. Makapaburek iti dara ti kastangar aramidin na. Ay, kaasimot piman ni Christina na naansing. Ay nawaw. Apay mo anak ko na makasta ti anak ti kumarem. Si ka Felisa. Wen taubing pailaang kat pagtrabaho na kit din ni palengke. 17 years old butan ni Christina. Wen ngamsaan ka di a child labor tikas jengar aramidan na? No siya klaang nga makakit-kita. San mo't anadagsan ti ipapaaramid ni kumarem iti anak na? Ipa-DSWD kasamot tanda dya babae nana. Ay nawaw ka. Pa-DSWD mo't asasawam dita. Mayat kit di ati kasjay nga inaramid na. Itugot na de Christina ije palingkay. Tapno masuruan. No si ka di mo kayat asurwan iti trabaho ti anak mo. Di mo pakibibiyangan ti diskarte ni Gladys. Takas na ko nakitayan saan anadagsan ti ipapaaramid na iti anak na. Ayan manan dagiti ubeng, Felisa. Diyan mo awan na di tarwar aya? Ay nawaw. Agsalud-sudak ka day no nakitak ida di tarwar. No awan da dita ang mga no nakikaaruba damanan Na, adda ka lang ni ti balay. Ngam di mo amaw no sa dino ti papanandag iti anak ta. Adadalaang nga rod dita itay. Ay na, Felisa aya. No nakikaaruba dalaang sigurado nga agawid dan tumat laang dagijay. Apay matapalubusam ida ang mga ramid iti kay kayat da. Ay unay kan lakay.
Pagapaan ta ka di manan ti may papan iti day tabanag. Tapno ibagakken ka, sa anak akas iti day jay aglades apag trabahon na ti anak na. Rumuarak mampay lakay. Sa dino man ti papanam. San amabalin amaamuan na nga adda ipa DSWD. Sigurado nga agungat man ng tiloko. Apay di ka makasungbat. Sa dino ti papanam kunak. Adalamapan ko bayadan ako, Marek. Anya nga oras nga gawid ka? Diyak sigurado. Agawid ak tulat ta numalpas. Kita ma, ang mga marabyan kan tumanan. Sino dagita, tatang? Taga DSWD na kanaw anak kaw. Ay, nawaw. Anya tiraramidon da dito eh. Adda ka no nag-report ka na kwada. Anya? Sigurado ani Felisa daytan. Talagamot day ta babae ah. Umapal siguro ken ka. Nadakkel akatulungam ti anak mo. Ket isaw, di na may baon na gitarnak na. Kita makit, agtamtambay laang nitawiting siya na gitarnak na. Kasano ko mga men? Di na mo ibaon wano isuro ida. Mala, ituloy tanto ti agistorya anak ka. Rumor ka pa'y, tapno makapagpalawag ka na saya at kanakwada. Ang mga no sinubraan manan na dya Felisa ti istoryana. Ay, anya lakit din ti kastoy abiyag. Syakla ka na yun ng tiag gunggo na dito'y balay. Ay nawaw, reklamo ka mo't reklamo ta. Wun tasyak mat amin ang ti mga aramid iti amin ang mga aramid dito'y balay. Kasta talaga, tadi mo mo't ngamin isuro na anak mo. No agsauak, makaungat ka pa'y kanyak. O, anya nga ita, di daam mo, titumulong kin ka. Ay, makapa-stress ang ti kastoy ang mapaspasamak. No sakti si ka, isuro mo't na anak ta. Ore agluto kan aginaw no isaw. Tapno adamot amuda at trabaho. Kita am ti anak ni Kumaring Gladys. Naggagat launay. Dakkel akatulungan ni nanang na. Felisa! Ha? Rumwar ka dita, tagsarita ta! Ni Maring Gladys na tagpukpuk ka. Hapay nga ta? Ay, tiyan ka ti aramidon day ta, babae dito'y balay. Rumwar ka! Ay, Amok mada ka dita! Mala, rumwarkan bakit? Makapungtutan ti Kumaring. anya ti umay mo ibagaya. Talaga ka di adinak sardengan, ah? Awan ti amok abasol kukin ka. Di ka man naging didiam mo dita? Amok asika ti nag-report ija DSWD. Iso nga adda ti imay at taga DSWD ija balay. Apay? Anya ti problemam kanyak aya, ah? Agraman day ta abanag pakibibiyangam? Tapno ibagakin ka, saan ko aparparigatan ti anak ko? Kwa mare. No apalanda, tadakkel akatulungak ti anak ko. Ha! Suruwam mo't ngamen dagiti anak mo. Saan akas ta asyak pailaang timapan mo ipa-DSWD dita? Ha! Maminsan pa'y nga ada timapan a DSWD di balay. Makitam, ha? Saan asyak ti kalkalabanam, ha? No makitam nga agrigrigat ti anak ko, sige, agreport ka. Nawatam? Kwa mare. Awan mo ti dakas nga raramido kiti anak ko? Sursurwak lang. Tapno inton isumat ti agpamilya. Amunan ton ti araramidon na. Imbes na suruwang mo ti anak mo, saan tada kamikit din nga aginati ing kasipsiputan? Saan ada kami ti pakibibiyangam? Ta saan da kamutkat a pakibibiyangan? Nawatam! Di nakangig ka lang arudan, Felisa. Oho, pabida kit di day dya babae Ha? Surun kon. Si kakit di ati pabida. Kung di-report ka kanumot ide DSWD. Kita mo na kita anak mo. Awan damanin, dito palay. Di na pa'y may baon mo. Panagkunam ka dikit pagayat ak tikas na mapaspasamak. Siyempre, inispoiled mo ida. Iso akas ta. Di dan may baon. Ay, lakay. No sakti si ka. Dagiti anak ta ti isurom. Saan at anak ti kaaroba ti mapan mo pakibibiyangan. Saka makibiyang makitam nga abuswanan ni Gladys ti anak na. Ang no saan, agulimag kalangan. Agpabida kalaunay mo. Ha? Ala,
Surutom dagiti anak ta, no sa dino tinapananda. Tay bagam nga agawid dan, itamot laeng. Itugod ko ida iti garden. Di mo manen kontraan ti kayat ko, ha? Ta di mo kabalan a disiplinaan dagiti anak ta. Iso asyakon ti mga ramid. Ay, nawaw! Kas naganak, rabang nalaeng asuruan tayo dagiti anak tayo. Di tay ida ispoil den. Tapno amudan to ti ar-aramiden da, inton isudan tumeten ti agpamilya. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kapayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Ay, nawaw. Talaga ka di nga wan plano mga agpakada si ka, Dennis? Day tati bagbagak. No agpakadakan ka, agunget kan tumit laeng. Ay, nawaw. Kaano pa'y anagungetak nga wan ti makagapo, ah? Pangaasim ha, di mo dadailan timod ko. Bigbigatan manan. Kas kalaaso iti kas tangar aramidam. Na. Rumwar ken agawid kano kaano lang akayat mo. Ay na, po aya. Anya ti kayat mo? Saan ka pakibibiyangan? Kanunungak ti kas tangar aramid mo? Bulakbul ka launay mat. Awan mo ti kunam nga asikaswam ti garden. Ay kat nagsibugak mo tayo. Kat no hindi pa'y birnis day jay. Lunes itan. Ay nawaw ka talaga. Ay, agsibugak to no agawid na. Naa, urayam amatay tinaimula natang sa kagunay, ah? Inakom, di ka manaktak, tamangan numaladawak itilakad ko. Anya ti baga ang pari Dennis. Kasangay ni pari Martin ita, pari Karding. Agparti ka no iti kalding kahit. Awan, nag-text matlaan kanyak. Ay kahit mapantang arudan na pare, agkuyog ta. Pasensya kan pare. Sa anak ang makapan. Ay, nawaw. Apay ngay, sayang matipapaitan kan arak pare. Day tanga road pare. Saan akayat ni bakat ko amapanak? Tamangan ka no numabarte ka nga agawid. Tak-tak tumanan iti trabaho, numahang overlock. Ay so, sagpaminsan laeng met pare. Pasensya ka na pare. Ang talaga ajak kayat timapan. Ado ti agur-uray at trabaho may kanibakat ko. Sayang met pare. Mala, agpatuloy ak nga rudag no di mo kayat timapan. Dennis! Dennis! Nasa paarimor ni Dennis, nanang. Ay nawaw, sa dino man ang tinapananda di atao. Ada ka no lakad na, nanang. Lakad, wano agsyat damanan. Ay, day tatijak amo, nanang. Amo yung mati anak yo. Nalaing nga gulbud day jay. Saan sapay mo't anagsibaw? Saan nga rod, nanang? Naglokon da di atao. Jak amo, no anya ti adda iti kapanunutan ti anak yo, nanang. Una yun ti kastangar aramiden da di atao. Lumabasak pa ay Marilena. Si kamat gaya, Mari Mayra, sa dino ti papanam. Agsibog manen Mare. Ay nawaw, nilakay mo nga eh. Ay na, Mare. Awan tinamnamaak iti day dya tao. Sapay nalawa ti gardenyo, Mare. Ay, day tangarod, Mare. Nalawa ti garden me. Ngam di namat ngarod asikaswan. Siyak mat ti urayan na ang mga sikaso.
Sayang dayjay no saan ang maasikaso, mare. Iso nga anusak ti agsibog, mare. Nangina nga tati similya ken abuno. Ay pudno, mare. Ala, yanos mo. Addan to, mare. Lena, bakit? Ni may ramot ti limabas. Mapan ka no agsibog lakay. Ay, nawaw. Isumanan ti pinagsibog nila kay na. Jak amoy ti dayja kumparem. Naidumduma mo ti ugali na. Nasapa alimabas itay agsapa. Mapan kano iti ayan ti kumpare ming ag-birthday. Naimbag man ta saan kasi murot kan kwa na, Kardeng. Ah? Saan Taam mo kapagapaan tanto manen no sumurotak. Naimbag mo't ata amom. Sa maysa, jak mo't lang kayat ti mabartek. Kasi kanto mo't lang no si kamanan ti agsibog ije garden. Kasta panunutam no anya ti pagsayaatan ti pamilyam. Saan aday taarak ti adda iti nunot mo. Ala, tugaw kan ta mamigatan. Nakaluto akon iti pamigatan ta. No! Nengyam taita. Bibig mo saka umisip. Ay, nawaw. Apay nga itaka lang ang nagawid, Adenes. Nagkapuha kita yan ti kumpare, nanang. Panagkunam ka de, kat nasaya ti kastangar aramidam, Nanang. Narabyan manon ni bakit mo ijay garden. Ngamsi ka, tabukod mo apagragsakan tininto naram. Sagpaminsan lang, madana. Sagpaminsan mo ta sasawam dita. Tulungam kumamot ani bakit mo. Di mo urayon na maumakan ka. Wano, nalipatam asikati lalaki. Ay, nawaw. Sino matimaragsakan na tumulong? No nakangiyong iwat nga iti asawa. Awan tinangiwat nga asawa, no ammom laeng kumater aramidem. Lena, bakit? Pimudot ka din ti kape. Wala kay, mabit lang, tagtimpla ak iti kapiyong. Agyamanak, bakit? Naimbag pa'y ni bakit mo, pare. Apay ni bakit ko, pare? Wen taasikaswan na ka. Itimplaan na ka iti kapim. Kasta talaga ni bakit ko, pare. Nagasat kalaunay kan bakit mo, pare. Kape kan tinapay. Agkape kayo, kabayatan ti panagsarita yo. Agyamanak manan, bakit? Si kamot din ti makaam mo iti kumparem, tagsalapayak pa Nay, awan mo't ni Mayra dito'y balay nanang. Sa dino nga'y tinapanan na. Sa dino kumapay, at damanan ijay gardinyo Ay, nawaw. Aging gagagat manday siya tao. Na, di mo lang arudan matulungan. Kastapay laang ti bagambag. Saan mat amabalin asakala agalisto no panagaapitan. Naimbag pa'y ti kumparek. Sino akong parem? Ni Kardeng akaaro ba? Wen, nakitak no kasano nga asikaswan ni bakit na. Kahit Nagasat launay ken bakit na. Tana asikaso ni Marilena. Sa nakas kada tao. aguli magkamandita. Na, Day tamangi kumpara iti asawam ti ammumag. Sakbay nga agkumpara ka. Sa ludsodem pa'y tabagim. Kabailam ka de nga aramidan para ken bakit mo. Tar aramiden ni Kardeng para ken bakit na. Agmay-may sakamot manan, Mari Mayra. Ay, kapilitan, amare. Ay, talagang awan ti plano nila kay mo amang tulong ken ka Di bali latan, mare. Ay, sa dino ngay matipapanam, mare. Iti garden mi, Mare. Itulod ko ti balon nila kay ko. Tulungak met laang iti trabaho na. Nalawa pa'y ngamin ti saan anaruutan, Mare. Naimbag kayo pa'y, mare. Agtintinulong kayo kanila kay mo. Wen Mare. Nalakaamalpas ti trabaho no pagtinulungan. Ngam siyak. Ay, awan ti kasta akapanunutan nila kay kumare. Kilaang mat pagragsakan na ti pampanunutan na. Di na mat panunutan ti pagsayatan ti pamilya na. Salaang agalisto dayjay a tao no panagaapitan.
Intimplaan ka iti kape, Mayra, anak ko. Agyaman naklaunay, nanang. Ay, anya kami nantay ko na yung ibagayo. Amom, no anya timbaga ni Dennis ideawan ka. Anya man ang reklamo dahil dya tao, nanang. Nagasat ka no ni kumpare na, tamaasikaso ni bakit na. Naimbag pa iti kumpare, kuna nakiding. Ay, nawaw. Inbaga na ti kasta, nanang. Wen, masurunak nga rod anak angag. Awan kit di ti babae namang ibagbagay ti kastaan, nanang. Imbagaken ka tapno amom. Oray siya, jak kanunungan ti kasta nga aramid ti anak ko. Agyaman naklaunay tasan yu akonsintin ti anak yu, nanang. Kasaritak tuman day dya alalakin ton agawit. Birbiro ka na ti panangasikasok. Ngam siya nga asawa na, di namat nga rod amo at tulungan. Ay, nawaw. Ay nawaw, an-anom ngay, tados por dos bakit? Agtugaw ka, tagsarita ta itinalapat, Dennis. Ne, may papanitian niya ti pagsaritaan ta. Ikumkumparanak ka numat iti karuba. Naimbag pa iti kumparek, nagasat iti asawa na, kunkunam kanu kaninanang. Apay na pudot ti ulom, katpud numan. Naasikaso ni Marilena ken ni Pare Carding. Ket sika, di nakmasikaso. Di mo maaramid ti kasjay para kanyak. Di naktupay itimplaan iti kapik. Di mo pa'y mailabamot ti badok. Awan ti babain mo amang ibagbagay iti kasta. Sakbay nga agkumpara ka, agsarming ka pa'y mata. Na, Apay, kabaulam ayang aramiden ti aramiden ni Pare Carding. Di naktupay matulungan nga agtrabaho. Sa ita, ibagam adi ka masikaso. Asino ti mayat amang asikaso iti asawa akas tatigalad na, ah? sika ti ayan ti parikot! Di ka agreklamo, no di ka masikaso. Ne. Ngamen, iparpariknakin ka no anya ti parpariknam kanyak. Kurang kit di pa'y dayta, ah? Nay, apay, bakit? Anyat sirip-siripom di tatawa. Agap apat ti kaaruba na kay. Asino akaruba? Umasidag ka ata denggam. Numan, di mo kamalan nga aramiden para kanya ter aramiden ni Marilena para kini Pare Carding. Katunay si kama na. Adayuan nagagagat kan responsable ni Pare Carding. Ngam iti si ka. Iso akas dyan ti panangasikaso ni bakit na kinkwana. Nangagmula kay. Ay, nawaw. Ukalasaw. Nangagputinagan ta, bakit? Dayta nga rod lakay. Ukalasaw. Mayat samot no kasaritam ti kumpareng. Niwat kong agsaw. Ibagam no anya ti rumbeng nga aramiden na. Wen, bakit? Kasaritak to, no umay manan dito'y balay. No agsasao ka dito, kunamla no asino ka responsable mo. Malas ko talaga. Ay na! Aguli magkaman kita, Dennis. Ne, tasyak man ang tikang mali, nanang. Nalawag mo ngamin asikati kamali. Nagado ti berbirukam kan bakit mo. Ngam di mo matam mo ti responsibilidad mo. Ho, di yuman ngamin kanunungan tay ta babae, nanang. Ipagarup nanto ahusto ti aramidan na no kastalaan. Nagado a reklamom ngam irresponsable ka mo. Na, No responsable ka kumamot akas ken kardeng. Di itrato na kanto mo ni bakit mo anasayaat. Ore asino mata, no irresponsable ti asawa. Talaga ama uma. Nangagmiti apayo kan bakit mo idinaminsan, Pare Dennis. ha? Sinong bata ko na? Tanauma kitikas jeng og ugalin na pare. Di nakitimpla ni ti kapik pare. Amin ngar aramidan ni Marilena kan ka. Saan na ngar aramidan kanyak pare? Kita amat di kawas ko ne. Nakarugrugit. Di namat ko na alabaan na. Si kantumat ngamin, pare. At damat pagkademanding mo. Na, ure si ka pare? Siyak ti kang mali iti imatang mo? Ti pagsayaatan ko mangamin ti pamilya ti priority, pare. Tulungam ni bakit mo. Tapno maragsakan matkan ka. Ha? Narigat mat no ibagam nga asikaswan na ka. Katsi ka, di mo maaramid ti tumulong kan kwa na. Pare. Amom, pare. Sika ti lalaki. Sika kumati leader ti pamilyayo. Saludsudan ka man, pare. Itimtimplaam ka din bakat mo iti kapay. Tultulungam ka di kadag iti trabaho na. Kwa, pare. O makitam.
Di ka makasungbat iti nasayaat. Taamom nga uray si ka. Kat addamat nagkurangam, pare. Ipadas mo ti bumawi kan ni bagat mo. Anyat amom ngay. Amangan numayatan kan ka. Kat asikasun na kan tumat. Narigat nga men, no reklamo tayo a reklamo. Kat irresponsable tayo mat. Nasapa ka mat arumwar lakay? Agispreya kita bakit? Sigurado ka? Wag. Naliwayak mat nga agpaiso dagiti mulat ha. Nagkapi ka din? Nalpasa na. Okay. Ala, agrubata kon bakit? No saludsudan nak ni nanang. Ibagam nga ijay garden tinagturungak. Wen, agawid kanto numabisin ka, tagluto ak iti sidaan tayo. Ni Denise. Nasapaan na pa ni Garden, nanang. Garden. Wen, nanang. Ay nawaw. Itaman pa'y. Anya ka nung iti aramiden na ijay garden. Agispray ka no, nanang. Na. Anya nga tatikin nanday di atao. Itaman pa'y analagip na ti garden niyaw. Uray siyak narod, nanang. Mas daawak matlaang. Mangan kan lakay. Ay nawaw. Agyaman ak bakit? Adwam ti kanam, tapno adda pamig sa mga agtrabaho. Ay wun bakit? Agyaman ak iti panangasikasong kanya ka. Awan anyaman na lakay. Ay agtugaw ka atamangan ta. Ay, nangan kamin ni nanang itay. Mapanak pa iti salas. Ayaban naktulat ta, no nalpas ti panangan mo, ta siya kung ti aginaw iti nanganam. Nenenene, mayat matiisam mo ita, pare Denise. Naragsa ka klaeng pare. Kahit kumusta kayo matan ka ni bakat mau? Ay, nasayaat kami pare. Igawan nak matan ni bakat ko iti kanag. Maarabid na matan ti mga sikaso kanyak pare. Kunak tumat kan ka pare. Basta aramidem lang ti responsibilidad mo. Kanagsingsimpat ka. Sigurado ang maayatan ni misis mo. Wen pare, amo kitan. Ketnay, agyaman na kiti pang magbagam pare ha. Awan na yaman na pare. Ay, wen gayam. Mapan kakadima ti garden nyo ita pare. Awan pare. Agispray ak matita. Mala, agkuyog tangaro din pare. Tapno at damad lang kay istorya kay Jedalan. Ay, nawaw! Kasmay sa apadre di pamilya, wenno ama ti pagtaangan, panunutem ti pagsayaatan ti pamilyam. Aramidem ti responsibilidad mo, tapno asikasuan na ka ti asawa. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.